ewo ka ni mu a metwa puse Big Love Radio was Spain one also ebie ede atum Reverend Makoni Champion Filling Station wa bi atum ma juanta for ma me patasie edem Tejansen angoma se taxi drivers here angoma so mashani agawuli wonom de ato opako so taxi driver Tejansen baby anu krodua ne so nyina da edem na Atomic Digital Satellite the for junction obi atum so for taxi driver Tejansen edem Sanso ena efie fufuo pachi number 2 Aku special fried rice Tejansen one also be the atum dia na cha say bo wo fie asafo ono so e the atum International Central Bible Church ICBC asafoma Sameka say the prophet Elisha Akoma 87.9 when this one for so and adwumade one e share eyaka ICBC ho na won so e share bi emaye nyame na aye information center we bi atum betmat saloon sokoban edem nyame ne mebuafo information center binchi one so ebie di atum Mr. Wusu Edum Africa Market one na yiro ba penku aponsa bronze New York Africa Market Edum one so ebie di atum wo ho bronze ya wo bi etie bie chairman YBC ene Obapa Enterprise Krono Pankrono he Masalachi one so ebie atum Young Billionaires Group wasi omune Akoma mu nsem ena ebewuo ane Sister Lina Abrepo Highway Sister Lina nyame ensro wono so ebie di atum die mu aten Mavic ene ne kunu Mr. Bosompem Germany Akoma FM 87.9 empaibo a ene wo send de ma mi ano ohye menim se edru soro na wo soro so atie woni dada nyame ensra mu yie pa na hyane so ema me se adwuma pa ne so asene Enunti eya afasedemu rempemu asi eduma Oliver Syria Mix Tom Brown Papa ya Akoma Line Company Limited diaba pebidia no pawia ne anwumre esekire ni mmerechinim na so bedia boanum tontom sanso ena mansoa Herbal Clinic ene yade be na tete wo agigi wo tata wo mansoa se bomode ne fa yade bre na wanum betutu ase wo anwonaga junction New Road ho a woni mekom warehouse na hwe ni mu ko ne tutu yade ma o for 2000 bookshop and stationery any ngoma be na wo pe any obenyani books no obenyani na ho wo ba no wo fo akekere for school mu penifo mesammo nkwaje ngoma every for 2000 bookshop and stationery time Herbal ti ayemi was say time Herbal measure what the bread ato yade no so nunum bi malaria be ko kenje Herbal capsules wono mu anyade mani padua mu na ATL 100% cotton fabrics and your debrewo ATL wedding adwuma African West papa ehina wokro entromano ATL 100% cotton fabrics and your tongue and unti bomodia na ni yeni kafiri bomu na wo be ye fe na bia bekobia 21st Health Clinic in Sunia Siatica ye experts and a P-Work Natural Health Yansunia the 3P garlic misaba no bia Nemwa mo ni pedua sisi ne ho so sister ati frempo mame ye chia papa New York wa bie ede atum wo hye na ono sugusu ese nyame onhyira na enra yenua ba mata Akoma FM ya ye ne twetwe 87.9 nkomo suku ni a eche se bema bi ede na fa kwan bi so a na enkoyie mata asem ka ye enye bone was Maa Akos no abadwafo no watiefo momoa me fa mo hunyim na me ba wanya bosome nkoro ye hunu akoda no papa se eye Daniel Mawunyo anase eye Sebastian wose boa yen na me hunu me ba no papa na dachi bi no me ba no nyini a wa metwe me so sekan anase wa meto me so atwia nanso ba bia busuafo de asam ne koro no kwasem ene ye nyan sei nti ena nkoda no hye wono mu akonfo no asam ne bawe no wonya wobi amane mo no wokobie na no abusuafo se hey wogu yane mu ase enti akra ne bawe ne sa wo behu no yesi akra bi ahye ne ho akonfo ewa ha ewo na maame ne papa eni nuanom
ya bɛkyerɛ sɛ ne yɛdɔ yɛ nua no a yɛbɛsusu mu akɛseɛ mesrɛ mo asɛm bi hyɛ wɔ bi so a yɛn nyinaa yɛmfa wɔdɔ ɛmoa no ateatea yɛmfa mmoa saa nsɛm sei akwaraa ne fa akyire no ɔnom aduro wu a awofoɔ ne anuanom mobɛyɛ ne dɛn ni na ɛnura yɛka asɛm yi yɛfrɛ Daniel Mawunyo Daniel yɛ ne ho asoɔden Sebastian ne yɛkasa Akama sideɛ ne koraa no a wɔsadeɛ nanso wɔbɛyɛ ne yɛhu akwaraa ne papa Daniel ɛnea office line a yɛde frɛ ne nyinaa no wɔde ato block list ɛso to frɛ no a kunkunkun busy kunkunkun busy wo a wodo number bɛfrɛ ne bia wode frɛ no ɔte wo nka wobɛfrɛ ne biem no busy me nua bi bɛsɛ ɔso busy ne line no na nyame adom yɛnsa ka ne pictures nyinaa yɛbɛ release baabi a wɔ bi ɔbɛba aba abɛgye ne ba because wo ne obi ba akora ketewa sei kɔhyɛ ne nyinsɛn wowu wɔ polytechnic yɛ a wosua deɛ akora no education is on the line. It's on the line. Nebusiafoɔ koraa se wagu wɔn anim ase nti wɔn mo nhwɛ ne sukuu biem wowu wɔ police sua deɛ yɛfrɛ wo no wadi nkɔmmɔ hwɛ wo ba wodi ato block list deɛ wopɛ no wobɛnya mmerɛ sɛ mu no yɛde Daniel foni bɛto dwa mesrɛw wo a wonim no no na waka kyerɛ sɛ so wama yɛhunu so wɔ polytechnic yɛne ankasa yɛbɛba hɔ mani abra no pɛn awia yi yɛnkɔ ne case ne so ne ani yɛnua bi bɛma bi nkɔtwetwe nkɔmmɔ okusie mpue wia bɛma nta mpue wɔn mo bɛpi a na ani ayɛ nya yɛne yɛnua bɛma no ntwetwe nkɔmmɔ bɛma na yɛma aha ɛba akoma mu nsɛm dwumadie so Maa Akos bɛgye so yo na awia yi ɛdeɛ ɛna ɛha wɔ awia me nso menkita ne bɔne na ɛme sɛ me ne abaawa bi na wɔ na mehu no na ɔwɔ ba baako nti me ne ne agreement ɛnyɛ hwee sɛ metumi aboa wo na mahwɛ wo ba na ma wo sɛ bɛyɛ a sɛ yɛtena na sɛ wo nso woaboa me na yɛakɔ yɛ anim ɛna ɔsɛ okay nti enum a na yɛba bɛtena no ne ba no na me na mehwɛ no ana ankyɛ na nyinsɛn baeɛ na ɔfa yɛfu fine ana yɛn nyinaa bɛtena nti nneɛma adidi mu a na afei nneɛma akɔ yi afei within short time afei nneɛma ayɛ basaa me ma ne sika a ɔsi sika ne sua nti ewu mu a ɔnyɛmeyɛ no na mehu sɛ no nneɛma mbɛɛ din ama yɛn nti no sika kakra meyɛ sɛ mede ba akɔyɛ ne ho adeɛ no ana mede yɛ container ma no ana me ma ne sika ana afei ɔstarte sɛ ɔpam adeɛ no mu no ana ɔka kyerɛm sɛ ka onim sɛ mede ne ba baabi a mede ne ba ya ma yɛ container no onim sɛ sika wɔ hɔ saa ɛna mka yɛn sɛ yo sata na meyɛ security wɔ Barclays ɛna mka yɛn sɛ yo ɛne ɔba savings and loans foɔ no ɔmo tumi de amanfoɔ sika dwane nti sɛ saa adeɛ a ka membie accounts wɔ Barclays ma wo na nka fa sika to sɛ nɛ na abawe bɛka kyerɛm sɛ yo mira ebia asɛm na ɔka kyerɛ me no ebia ɛnɛ ɛna mɛma wakɔ bi accounts na ɛndeɛ wɔmfii me biom nti me nso mede m'ani to hɔ nti container na meyɛ maa no afei onya apprentice nso onyaeɛ no menni hɔ na mekɔba mebaeɛ na kokutoa nso buo bebree na mebisae sɛ na mebaeɛ pɛ na mebisa nkwalaa sɛ na kokutoa wei ɛfi hifa ana nkwalaa ne sɛ ɛyɛ obi abɛpɔn no ho ana obi abɛpɔn no mama nyɛ apprentice na obi abɛpɔn no na msɛ na ɛndeɛ mo maame obi abɛpɔn no ho na wantumi ayɛ dɛn ambɔ mamaneɛ ɛna metu mu adwene na mede m'ani to hɔ second one so bɛpɔn no ho saa wambisa me hwee nti ɛwɔ mu a na afei lockdown ni mu no ɛwɔ mu a na me maame yare na me maame baeɛ no na msɛ me maame bɛtena hɔ na me nsa ne yare kaka nti menni hɔ nti chop money a meyi kora mede bi ka ho mɛkɔ no abɛwa enu aduane ma oledi ɔyɛ a ɔsi ɔkɔ adwuma nti emu hɔ a na meba na mabɛfa oledi kɔ hospital na mehu sɛ no oledi meba na oledi ka kyerɛ me sɛ sɛnea fia obi eni wɔ ɔhwɛ ne papa nti sɛ saa deɛ a
obeden obekọ me kan ya no lady ese obekọ no lady koi nti eno nso man kasa enum a edidididi mu a na afi me ma me koi nti lockdown ni mu no ana me omo loko akra ana me yes no ebi akufo odua nso no lockdown ni bi bede ebeba ho nti me frɛ me ma me say onfa ontoto bibia aduane ni bibia mra be 2 million onfa mra na oba me diska be me send ni diska kra na oledi ka se wo da bi na obeto ne ama na ba oba na me diska na ma daddy a oledi bae no me no na da afie ma ade kyen wobekọ baabi wanka nkyem se wobekọ baabi a oledi bae na ode ne ama no begu kwan no ti na me wo madam fo ba ko ho ana oledi friend me na me si o ane Akoma FM 87.9. ana oledi say ana nti oledi friend me pe na mkacha madam fo so oledi di niama bi aba ya wo mame me mame oledi di niama bi aba me so mfam begu na ebia lockdown no nti me kwa kofa ba na madam fo no kura aka chem so ene obedi machi ni enya akoye de yakofa ti yakofa ye na ye bae no ana mkacha oledi so ndi kan fie ti yakofa ye bae no oledi ti fie na me befa akonya na me no oledi di nkomo na bi say yama ni isua no mana na so yama ni isua no na so okay iti edidi mu a na me hu say oba no no me wife no afi no watwam be 30 minutes na me ka say nti ho na me sorry na me call ne nchen wo dan mu na me ka say na oge oledi aba odi niama abramo lockdown minim so ombe lock nti my friends on fa niama odi aba oso onda nti na ebi kura mpo na sane niama ne mpo na ehwe na ye aduane bi ma no na ye na odidi wi a na nka makoja ne kwan oho a wan film na otwi fa me so ana me bucket wa no ginya wan ba me kwaja ginya na me bizanse na mo kwan wan film nti oho ana me koye na me kotra oledi nche ana oledi kacha me say no niama na ode by mre wom enti mre na ebia besei ti oledi wura kitchen wo say okoyi mre na fia na me bufu na me kan say eduane na ode bre omo enti say omo man omo a onja eduane nsi o no ndo onye den onko nti oledi wura kitchen na oye yi no osane mu no ana me hu so owura kitchen ho ana ono so bae say obe satan no oledi so na mka je oledi so onko nti na mbiza say oge nti den how sisi ano one meti fine ye wo fie problem bi ani ho o ma metimi ba ye nchen etimi bedu be ye 1 week 2 weeks getting to 1 month problem bi ansi nti me ma me ba ye ya ono di aduane abremu no me ma me ba na action a what take na say the problem bi ye den e wo fie wan fie me na nti no wasi ni trust na me pre na aka cha nti me kasa no unhwe mani wan kasa ngwe ma mente mama wenim na ne chika kra ya bi ma no okay eti me kasa no nti unhwe mani eti ye say wa yi nani na me kasa no unhwe mani me ye say me pagya ni ti na maka ye say ade na suban bisa na bread knife bi da no afa enti ofa bread knife ne pe na me saw ne nsem ti me saw ne nsem what bread knife no fine no de kwan wadi ko chapa no dabi odi betwa me enti ohwa na me saw ne nsem ti me saw ne nsem na ye pepre ho sa no wo kitchen ho no ana oledi ka say ade te yambu oba enti me ma me de onim se ye kontokwa enti me ma me pie no saw me nsa e wo machi ti saw me nsa wo machi no ana onya advantage no twe sekan no wo ma me saw nsa nyina no oba na nya sekan dabi sta nyina na maso sekan no ne me prepare enti me ma me saw me na ema me ni support bi ya no ana sekan ni twa me nsem enti twa me nsem no ana nkwala no nso esu say the way adidi ayen sa nkwala no nso rush enti me baba no ono so ne right hands no Krista ben no so twa ne nsem enti etwa ne nsem sa no ana me ka chense so wan hu so twa me sekan enti sabe no ye dan wanya we ohwa na mka chense so wan hu so twa me sekan enti ohwa na atade a me hye no moja eyemu man enti no me frame moto no be fa me na me ne me ba ne yekọ hospital ne yekọ
ekoye yansa no enti no so akra no nso mu dabi sika ni twa akra no wanso no mu dabi mene akwala na ko hospital me ma ne yare a wanka ho so amma ko hospital dabi me ba ye kura no enti me tra moto so no ne ye de ko hospital ye ko hospital no oyiye me we kire se drugs cramming to bi man okika nsem bebre nti ye ba no na ade esa na the way Akoma was so na me ma me catch am say me defia emphas en papa mba enti me ne ni nyina ye nko so manya ne ye nkonko da o me ye ya na mma me se ye nko ye ko no ade san wo edukrom e ma me ba ne kura no ne ye nkita ntoma wode no na me de ne bo me bo ne me nsei chese dem pese bi mu se oba tan afa sekan na etwa wo ba ma no kran emfa ne ho a and fine we no want to kwa but etwa mo bucket one nyina nso eno so ma me na mpa mu a wampa mu a wa ni mo chi no man ko dabi e na me ne ma me anadwo no be ye 9 to 10 ye ko loko wo mountains na fe award me be na me de ne ekita na ekita basket bi yekodu yekobo ne papa pon be 11 na mkobo ne papa ma ne se ni sei na oledi to aduane bae no na esi wo fie papa ne friend sa wamfa ana papa ne si yo on de ye nkonti obe friend no ana actually na bem say papa ne friend no na papa ne friend me ka chen say wo ase be I must be ma yire no papa ai so be friend no we bisa no o friend no o se o ka chere ne say on do onim say bibie pra me sana sa no be papa ne friend me no ka chere me onim wo de na wa hu no there be also on do onim say bibie pra me baba no nya fie say me Christian twa sabre no nya say sabre no nya be 5 years say o be 7 years oba na be ma oba enti no eba sa no ana me mampemua na nu ye me ba fani no a one me nkasa no me ba fani ne yare me wo ana bibisisi me so se me nkofie me ko yakola no wa ya hye na me fan na me de no call hospital me de akola no call hospital no me du ya na doctor say oba no wa ya hye wenti me kra mfrem sa akola ne yare o oba no wa ya hye nti ye ba gi na to o ha na doctor say me pay 1 million no nje akola ne to o ha na me pay ye di omo hwa akwala no ye bedu fi anado me wife ntimi amfra me say oh Grace ebia mo call hospital no adinti no mo acha na bibisa me ba fi a me ye bedu fi no na afi akwala no ye Easter ni mu no na me yesa me kwosro lady ewo so manya ye kodi Easter me ne nkwala ni nya nti me ba na akwala ne yare na me de no call hospital wo ba oba no ni akra no na net ye on net ye na akra ne yare na akwala ne yare da bi wan frɛ me wo free baby aba be mu sa akra no wa ye se na wo be ma no edu ne call hospital me nkwala ni nya de bia me na me de omo call hospital omo yare a wo pa fro bia ne bisa no me na me de omo call hospital me na me ye bibia enti no ba sa no na me de no call hospital ye yen a ye ba fie numre no ana omu de ohwa na me de me kokrom kodidi se me mindidi wo fie be 1 year no onsi me niama ma me mindidi fie ai mindidi fie me ba no o ka kire me se wa wi aduane nti medi ana ana free hospital ba dabi before say mindidi wo fie no me fi me de akwara no efi hospital ba no ana akwara no di agro na me de me se mindidi wo fie na me de me kokrom na me kodidi ye fine ti me kodidi ye na ade kyen no ana me ka kyen se ye koso menya me ne nkwala na koso menya akosro lady nti onsesi omo ho ma me o ka kyem se nkwala na nje me ne me ma me ma enko ama nti o ma me nkwala na fa omo nko na mbisa nse na nkwala na nya me ne me ma me ma ana apala na yare no wamfa na nko hospital na o ka kyem se nkwala na omo nya ntwoboa na mo health insurance ewu na nti o ho me frɛ me ma me bufu ye me ma me nso do o hwe echi so be no aduane e da hwe echi enti oho na me frɛ ma me so ye ntimi nya den emba bi na ma me sa de na mbe ka chen se me be ka chen se ni se na oba naka na ma me se dabi na ma me se ja nkwala ne ma no ana me ja nkwala ne ma na me koe na me kosro lady na Easter no me di ja me de man ni sika na eja me bae enumu an ye de wo up to now de bibia me ba me besra ma milo light baby dia me ko kacha ne papa 3 times say then ba ne ye no mintime ne ntra bi ne papa na nya na ne papa de me atoa oh ko da say bra ye be ko wabusuafo me papa yi nipa miensa 3 times ni nya ne papa no enka hwe enti no
this is the time na me say meba ha na mo aboa me because oban de meet me in interview senior ono ye ebia me de wo me mu no ebia me ye be ma me ade ba kwa me ye no ebia me de ba kosi de oye nyina enti no me say meba ma ko na me da betum anim no mo afre no na de wo no yaka na ye na atu yi. Okay, enti yen hwe obey ya yeka oba obey ni dey say Ni din de Augustine Anate ahifa no te ote Kofodua Nkrakan. Kofodua Nkrakan. Woni no nyina na tifi kro mu. Ai me ne na na tifi mi fie no te. O fie no te. Ye fie amohan ana wan wasi. Me ana mesi me amade. Nti wo hia no na wasi fie na wo hia no na ja woni no e boss sese no de si ho. Dabi me hia no no. Ana me ye container no man na me say omboa me mpo na yemfa se yemfa nsi dan ana se yemfa mbobra. By container na me yema no owo baba ko me na me hwe apala ni preparatory school bibia no owo baba ko Rosemary me ene me de ni do GSS 1 o twa me sekan no ana me ba me station ana me twen se nke ebia problem na aba nti ka ebia obenu no ho se o ebia me pacho de ba e nyina me pacho wanka nti me ba be ba off no na me friend ka chen se oyi akwala ni mfifio akwala no menhwe ni bio adanti na akwala ye we ye akwala so oyi me bo oyi ne ba wade ne ba ye wuchi ni tu mu na wo hwe no akọ school die ne ba ye wo si akwala no onyi ni mfifio da na otwa me sekan no otwa me sekan pe na akwala no be jan se da wo na wo ye na ma etwa wo sekan ana me o be 11 years oba na be ma oba obejira ho kacha me se da wo na wo ye na ma etwa wo sekan na me se Rosemary ene de asem aba be kacha me no enti man kasa ana me de me ba me station nti emu ho no be 1 week of ne ma me no so mfrɛ me nka hwe nkire me nti o ho na mfrɛ ne ma me se akwala no onyi ni mfifio akwala na nya me ba bio wonti me anka yam se bia opa me to me ba yen so no wa be ye wo yi akwala na fifio books are me toy satan wo yi na fifio dabi o no o spirit bia onim me pa chaw me ma me kura no ne papa frɛ me ma me ye koye no ye fra asem no ne papa ka chen say on flow lady no mpa ne cho up to now lockdown in me be fa nkwala ne ko lady o getting to 1 year nkwala no wo lady o esan so obefre o lady no one na kasa no wa one nkwala na kasa nti up to say lockdown ni sie nyina wan flow lady no enti 1 year ni me wonder ne papa frɛ me bizam say ne ba na flow lady apa ne cho wana na am say me de minti me nkyere ti age say ono papa no flow lady no confirm enti me de of flow lady no one flow lady no yes na eye na wo se na me ko na maba eye ahefa na wo ko me ye adwuma wo si no nti o si no me kwa 9 days bia week bia na maba ni wa kofie aha na makofie kofodua week bia me ko by essence problem we by end there enye week bia na me ko na me ye say ebia obeka say o ebia onu ne ho ana opa me choda bi de oya na oye enti woni oba no etina ye no Gloria tete woni ne tira ye no Augustina tete woni Augustina tira fie say ni mene ne try me fan say 6 years 7 years woni Augustina tira 7 years 7 years to 8 years na woni no atina 7 years 8 years na wo ka bibi kire bi die ntia na wanye ba ne ho ade ase ento amasumi ye papa me pacho ne ntia na me kasa ne say tam na wo baba ko ntimi yese me ne ho ade anche bia na ye second born ne ba no aha enti no naska kakra me won na me yese no me de ya ne ho ade a ne ba ne so ko preparatory school ne na se fonti ebia na satam so ye handan enti ebia financial problem no me ho be kire me kakra enti why not say ono so pamade wo fie o ye good ade enti na me nye container wo kwan no ho ma no no mboa me aha omboa me na ebia tama me de be ye ne ho ade no kra obetimi support me edu tambi na me yese wo me ne ho ade enti na mabusha for so me enti me ka me de tu nanim say me pesa me kwan ne ho ade enti no sisi ano ye benden ahe no mboa ben obetimi o ka chem so no oni mboa bia obetimi de aboa me obi a wo wodi sika na nka de kwan ne ho ade na bia kwanti na se be ye adwuma ne beba na wotumi support wo no Maako me pa
Marco, or say on him will be or the baby. Menenity or face a menenity up to now. Me who said my wife get a 1 cedi, me who say 1 cedi and a dear. Debbie, I was so idea. Even though in so proud, Moko talk round or discount woman. 1 cedi, me who 1 cedi were my wife on Simuda. Debbie. What are you, Augustina, on support your man? Even though me background na me pensisa, nkwala ko school na me pensisa na me kan so on sisa ska we onye ska da on there me ne tra onye ska da. Enyo na bi container man so koyi mu ade. Container no se we ja ade ne pamo. Ana o de container na han. Ana wato fridge abesi fie. Ana ne maame efitem abekire ni sobolo ye. Enti sobolo no di ko echi. Se onpama de. Onpama de ni biom. Container no so no maje kane amount. Se o de container na han electrician obi o ye fridge ni we. Ana nipa no eye adwuma wo container ni. Ana wo wato fridge abesi fie. Ana o de ton sobolo. Light bill so ba. Well, every one ton container so amo amane. On ton ye o de ahan. What the han ye no amo amane. Wambo mamane. When na we do sika ton container ne ma. Me ana me ye bibia. Wambo mamane. Enti me ko fio me ko container mu o. Ana me twam na me hu se ga ne ye adwuma na me ko ho. Na me ka chen se, "Masa, why na han container ne ma?" Unim de container ni ra no obo me wife di na me say container na esi o no. Enye me wife de. Ne once di kura ni me de. Enti no eden hihye no no ko ye. Waba container ni. Ana osi yan wo han container ne ma no. Ena me ka yan say ontumfi container ni. Container ne ye me de. Enti no me omo mama ne me na container na ewo me. Enti so wa hand dia omo. Enti abem so frɛ no. Ana guy na frɛfrɛm so pamecho on the me say me wife na mistake on the obaba be hu me. Efi ho na me nko ho bio. Enti yehwe obey Augustine ye kan ho asem yi. Wa na wo hu no oge. Na hu so oba we ye ne bobre be ye wo se ne pa na se obi na connect ne ma wo. Anya obi na connect ne ma me ana me hu no. Na me hu no na bososo no wo. Bososo ana me hu no na eja obesra me nkaka na me de hu no. By sene niama akono anu ode. Wo bisa na se kakra. Wo ko na busua fie. Wo ko hu o maame no papa no o di nkomo. Kakra ana wo nu a na mo sa te manko hu ne maame ne papa. But me ko satam no na owone aunt bi wo obososo. Nti ni aunt no ho na me ko na ni aunt kunu no receive me. Nti anche bia na ni aunt no kunu no ewuye. Nti satam na mbisa anse ne maame wo no se ne maame no anhye dan hwe no nti ne papa de ne koma ni aunt no. Nti ni aunt no tete no. Na ni aunt no tete no kra one ne nkasa. Satam ma me ko e kra utumi se omo nhye dan nye yi. Nti de bia na o ka jam se ni aunt ne mpe na asem. Nti afa na mehu se eye suban no suban no because me David we ran a who fa no hu oh you very beautiful woman very beautiful woman but me won fa sin me hey me a nice sin oh you nice sin me a nice sin nti na o tete me ya san me because nti no ba me tete because who fa sin me a nice guy me a nice guy pa a nice guy me nya basabasa even though obia ewremu no metimi de obia no mama no wabisa ma me nya obia me basabasa nti abawa ne tete me san na ha me be hwe kudu imagine se be 1 year ni me ndidi wo fie me unsi me nya mama me ono aduane ma ho dabi se fi so ka se nti na wo ndidi wo fie se fi so ka se wo wi aduane nti me dia na me bisa se dabi tubo oba ni bisa se de me fi no ho a oba he no wo fi adwuma ko eko na week na meko nti na adwuma mu no mma aduane ewia mo nti da meko no me ndi nti me chi me yamu kom sa na me de mo na akoye den akoma nkwala no nti me ko na me kita mu na me de ko ma nkwala no nti kwala be ma tu nti me titiwa ma so TV amehwe ana otwetwe mu sa be 30 minutes tam open oba koba wo him na touch na tam oba e pen o ka chem se wa wi aduane nti medi ana ana kan se mindi na metene nchen ko school ana on no yi chop money wo fia na ene de wa bebisam se wa wi aduane nti medi ana enti me kasa na ho ano otwi fa me so enti man kasa se bia wo no aduane ma wa na wuni
Oh, Debbie, madam, and into Quabian Yentem. Na every one of the na wudi na dua na ka. Oh, Debbie, I'm about safe here. Me did say Nuntina, men did you no one me did me yamu come. Yamami amwa, aha, same Palano, take away no, na me de abrom. Nkwalade omo pem enti se ewia no kra me didi anopana me didi biom da me ba no se yedwuma na edin me pon be 3 kra me ba bedu be 9 kra me faka eba osi na otukufodia se nsu otokra every week bia make me ba but yes ano eye me ya manu aduane ai ana me bisa se metini nche ko school na na onno yi chopon ni wofia enti no asa me kasa sa no ana otwi fa me so timanka dabi nti ohwa meti ohwa na mhu se ekomo de me ana me fa matade to me kon ana be kokrom na me kodidi ti since then no me ndidi ono so ntimi emfa phone frame me se eko 1 year ni since then no so na me niama nso me senior me ban dabi me ban nso no be 1 year ni ai be 1 year ni ana na nso no enemu no nso no me ba ya bi no ewumu anu akoda nkwala no ewumu na bi sa wo free ayi enkraba ya adwuma mu ba ya wo ne wo na dabi be eno so ekobe 1 year ni dabi debe ma eno so bebe mu no no enani mbe mu no no eno kra start first ansa na aduane die no because meba no ebi wo no ase wakose kete wo nkwala no no wada since na nti daba ko na mfrɛ na bizansa ade nti na meba okoda baby foforo ana o se owo ye ba ketwa no na tinka atiko what's say o fi se owo junior no na tinka atiko wo mo ba ketwa na tinka atiko na msi se sa ene sa de a ye no operation there been operation me da mi nim ana yete na se enya no na no krasi nyina ya yi operation ya ti bia so say atinka enti o kan no ana mkan say you mate ene na tinka atiko na ya woja wokoda ana me kan say you mate ene sa de a memo scan out the Akoma hospital ana me man scan some fan ko hospital midwife for no enti me man scan no me buy bi no ono so anka nyem so trace ma kwaba na sinsi enti owo mo na me frɛ no na mgan say wako hospital na wako hospital no ba yen so bi omo ka che ni mu dabi wan ka hwe ti me na me frɛ no ebisa ne say wako hospital na ba na ana o say den ne see ye na o say midwife ne say enya hwe na adwendwen na bibisa pe na me hu say ebia na ebo apayo na o yesa na o say midwife say adwendwen aden no wani so ba no say edi adwene ne da no so wo be ma no waye ne bibi ana won kan kyerɛw me say nka me tete na nka ebia obeka say o Chris ebia adwendwen bia na sese na wo ye ntina ama basa ono so say efie normal ye wo fie normal nti o ka asa no na mse okay mate na me hu say ebo apayo so enye problem bi de na ye yi dia nti since then no me so me ba me ha no ne na me so ebi wa no makoda nkwala no no so akoda asa na wo ma up to now me so me ba me kwa me yi me chop money me tua light bill ye ko ne papa ho na me ka chen say no o ka chen ne papa say me sorry me sorry na ma 50 Ghana 50 Ghana on the man a day and that's na watching a week no so no me time mu si ho me ba me to enam be go fridge mu me to milo brodo bibia ete 50 Ghana no just say me the man say bia je na bia na nyama bia am hu hia wo fie no na o de ato nso ye aduma me nka say boa me once the crowd me nka da me ho che me ene me fan say last be blocks bia me twagu ho ana blocks no me ma uska no wa ma driver na me fa a driver ne fine no JB ana obi nso ba na modi musika guy bi we remo na wo de 40 Ghana or 60 Ghana kan na mo de sisa blocks na aka me ba ya o ka kire me wura dem na me de musika ma oh madam se mi oba na me ne netin minim se ne ote enti no me ma na nyansa enti mi wura dem na me de nisika ma no wo friend na me from day one up to first not atade me to shampoo me to o tu kwan ya me mani ska ko ye niti me to shampoo ne sa wonum nyina ba fi ema no sa tama nkwala ne ndoso ba se na nkwala ne ndoso se nkwala ne yesen
they say nkwala no miensa se ne ba ne kan wan kan nan na ne ba na afiri mu no yes enti nkwala miensa bibia me na me ye school me na me tua school fees no me tua na a week but bibia me tua me na me tua light bill me sama mo aduane enti se wo gina wo koka che wo papa se me sorry 50 Ghana na me de ma nye 50 Ghana afi nso ne papa enim no ka che me se ono ne sapo wo ho ana 50 Ghana ne so afa kakaka no ho ma pato dobro no ye na 100 what be say 50 ni so okay inside am de ma wo so Chese 50 ne kura no be adwuma no maye ni nyina efie me ba en dana me ba ase am koye no Saturday ana me koye no mo emo no so me to bag na mintimi hu so se mu ni bidu kocho obi o me no na ase a week o say ye emo no bag na mato na ese nka o manage unua emole ne we bi ka ho na emo no ebi wa me no a week aye so a week ni kakra bi me na emo asa enti we Saturday me to emo esi ho me to enam enam ehye fridge mu me to Milo kosia no ne bibia enti me ma 50 Ghana na o ka cha wo papa say me sorry 50 Ghana na me dem 50 Ghana dia kwa ni be school ni bi ka one da bibia me na metua school no bibia metua na a week ni 70 Ghana enti 2 weeks ni 1.4 enti mama metua 1.4 ana bibia me a okay na okwa papa ho no okwa kan say woman 50 Ghana no say support no so de no support ne de no say ono ne support sen ho na me makwa kotwa support na no ana na o yare ntino me support na o de kodware na ne ho to na me hwe ni din na me ka say me makotwa o support no enti me de wo agi schedule na den na me ba te sasa makoto aduane mama o schedule waje na wo papa nim de wo ka jam say makotwa o support no te say de ebia me de wo ko aduru bi so enti stasem no na apart from so okoka che wo papa say wo twa ne support no what the okache wa wusi wanim say oh be me na den na wokotwa da bi on ka hwe ohonu mu ansa na wokoka sa ama me na me kura me hwe ni din man kasa membisa no ho asem besi ne enti no onye oba a obetimi aboa me na yenhwe wo se woni na tan fie nso mu ni me boa mpa chan fie nso mu no mo tena ye na sa na ni suban tie ana se na wo ye mra bi na mra bi achi wa besesa na enye sa na ni suban tie ba nipa no owo ho a ompe kasa ba mimi hu ne se oyobi a owo problem owo ne se debia no hu se me kwa ohu se me fifi a ase me ye ma asem sense ba ohu me ni oba bia nso da aha ni problem no what fa na chi da debi face on me try ohu me ni oba da ana me nso me nya sa de me bu me ho pa but owo sa problem no say bia wo fa na chi aha sana me hu no because there was a time bi sa on me kun ye tama ye wodan han ni on me kun say me nya kwa o say oba bi na afra kiki no say me phone no nti oye kind of sa we no me wonya sure say obia wo ben wo wadanfo bia na wo bi feed oba no with some informations bi enti no so yasa no oh and there me ye nya some information ni mo there ebi wo me phone so bi wo madamfo because no krat me ka jam say me hwe me wusu ye na madamfo amenene nam enti no recently ya na me hu say madamfo bi aha madamfo amenene na me pese me ye eduma bi organizing shop ti madamfo amenene nam no amenene ko no no kra amenene ko fa ties no o twa me 2 times enti menene nko business ni bi ana me master aha ba no office ma hu ba me hu ye no me no na ye ma de a me nka ba me fa me ho adwen wo metum enti through that no no otimi ba me nche ofie me ba na my friends ma ba me yetimi ye aduane ye di but actually no ana ne girlfriend na oni na enya grudge na girl na friend e ka che me say problem e koso nyina no madam fo na okay na enya ya madam fo no kofie no akoka me ho nsem a kire me wife enti no saa we ni nyina tape bi wo ho a ma record a enti madam fo ne friend me pe no wa share that dem girl ne kan no dem ma wuchi aha boy ne friend pe nam da to record no ma bi san say no into a friend pe no bi san say send na me ndidi wo fie no ba store ho enti store ho no
be babe pon a lady bi wo fie o na mama ni sika so onu aduane man to onu aduane a ye nyina ya di wo store na me kofi ti last bi me buy na kan say commode nam so o mra store ti o buy na be ka che lady nse me panicho onu aduane man na madam fu ya aba me nchen ti no commode no na o de ka ben kuma na yedi iti ofre me a daddy again ka chem ti ofre me pe madam fu a so ofre me bi sama lady we wo fa na iti nam kan say so here lady na kopi one kopi sana asem o frame ya lady we wa I say e bem so ya recording nti komo obedi no me ni bedi no wa akobo a kire me wife enti no na mama adwen ba so nti last o frame me pe obi sam say me nipa na yekodidi wo fi o David says that me buy na me koe nti me koe no ana ko shop wo ana ko bisa amakwala ne say my friend is send me one shop. No, my friend say, oh, me ni shop or me master. Bema. Oh, so you educated. What's what pop poly and I heard the oil. It no of course shop one. I don't know. It's your course shop one or catch my plan say me, my friend say me one shop. My parents me call the dada. Ne master puntu near around. And I say, na madam no wolf or no one. No, my plan say. On do ni and say na onim say ni bibi ni madam na makran say me master enye ni bibi a me master ondidi wo fie enti wo fie enti so ba shop na say ya no ama lady ni scanner na wadibi and say hwe o master ni bibi wa enti so be look sharper enti makran say okọ no wa amfa kwan no o se de twemu ti say de onu obi na eden enam ti said the only obi na nam ana makola nse ohwe ni din na ode kwa ti said the only obi na nam na ofa ni say nipa na mfa say ana ode obi kire no ana makola no kwa na adan na on confront no me confront no e say the oye ni nyina no me anytime ya ono onim say minim enti no obefrem bia na me record because me pese case we si wi a ana me ka chance wo the oye nyina no me mehu enti obe deny a na afi evidence na me wo phone nso nyina na mayede na mabo a kire na ne girlfriend nso mabo na no say mo onye bibi say wabo mama ne oje normal no wo no ho oje normal no girl no eje normal no wo no ho abo me amane oye ya girl ni ye ya wanfa na ama no na obisa again say da asem no ka opiso ka chem na again so enye hwe enti no on fa no enti ode normal ne man pe na ofre me kan say je ha na say on fa normal ne ye den me normal man no na onima asem kunti de jembe ka no me friend mo na mane na msi yo enti ofre me o ka si yo no je nu bo mama ne no man friend no na o sa friend me back and obisa am say je friend me ana na am say je a friend ye sure na che say ye say no wo dan fo no wo fa bia ase wo wade no wo pese ba enu po de me madam fo ne de me de tu nchen because oba de wo ho a oba na wunim se na me suban tie me no wa wo miensa enye baako na enye mienu miensa wunim se na me tie wo ho nti so obi fi side bi no oba be wura emu a aden na wummi sa wukunu aden na be wadanfo bi saa na yere ye teacher ni ana why omaye sport no omaye no ana area boys no omuhu na yere no omka chense ukunu sport no ode onsa no ode chiche manti ode yamba asem lady no confront ni kunu ana oka chense say ni say no wate nti hwe ohunsu ye say saa de ahwe ohunsu pe na be ma no madam fupa ni kunu na be ma no bo mama say bibi amaye me we no tie shop no na guy ne be ka dem say guys na wo we mu since no maye nti no menhwa me husu ye na msi okay so oba wa adwumu do no me madam fu ne de me blame no by me wife na me blame no because sesi ano wo me no oti hoi me no oti wo unim mi bibia unim se menye basasa unim se ntime nye it is obi third person bi buy mu a adenti na wo de wa adwuma ampa so mi hu ye no me ba no ma bebisa nkwala se me kwa Patrick ba fia na omo se oba fia omo so nkwala no kura kono ho eti de ma mi hu se evidence ni se no kura ni se me ba panyin na me pamu ni fifi o me koye no ofre me bisa am se da be na me ba lockdown ni mu na me de nkwala no komo o lady no into ofre me se da be na me ba na msu nkwala no kura bie school by me off day na answer na me ba ntini me ko so menya
na makoda ho ade cha na me de nkwala na ba na so yo ni edi nkomo say my wife what or event or catch my wife say me ba we nti my wife ma akwala na ye den e bae enti that day na me bedu ye no ana me call ne ho nti me call ne ho no catch say ma ba na me wife ye den hu say me ba ne na me dan say ade no say or the ebem so hu me ba no hu me ba no or the me ba ne be kira na enra ti ebem sa akwala ne bae na no pay or presby o no hu say okoja ne kwan na akwala no Adam say timi jimudin am say etimi ko fie na mko catch my wife say sa so hu wodi rosemary akwala na me catch say yini fifia me de unsuro me etimi ko ye no wodi akwala na ba eti akwala na ode ne ba no wako Patrick ho no wako bisa say da be na me ba okay won say me hu etimi catch re no plain eti bankasa eti ono onim na yenhwe obey woyire woni no tena ye onya ne ho ade de na woni ne tena ya wontesa eduru ba bi wasesa bese bibisa se wotimi ya che woyire no atena se ene na di nkomo abisa ne se bia wo wasesa kwan bi so anade ene ne ha wache oba na tena se Mako ne pastor. Oh yes, I didn't make ne pastor okobo na my pastor be fie be 3 times. Ebedum rebi meko fie no oil ni way oil na ne pastor na ba be she Assemblies of God. Ebi wa mehwe me bed ase no meba no ebi wa mehwe yi no na ahaban ayahu ni jabe miensa. Na my friend na kan say me friend no na me kan say okay na my kan say oge ahaban we fi o si na maka yen say hwe me nyo ho adwenbone o nti me wodi me nante aduro so me wo be ya da ba ko wo na wani begu ase wo be ko be ma oba woni ne tie wo do no bibia kwaka ma esusu se me kuru peso ye me bibi kwaje ahaban ya ho be hye kwaje oil esa kwa accuse se we twa ne sapa no edie na wo ya ma wo ba ne susu bibi sa I don't know nti onu an obehu ojede me na meti wo me adwenbone bia ma no nti ana onu nso no nkasa ne tumu osum nti na me yo opi nti efie anytime ya obeba no me sere ba onu no nkasa bema wo nkasa uhia oba no wo hwe wo mudiem wo bibia mu a bibia nsesa David bibia nsesa wo ho ema no tole bia ya na niema bi ha ye but eya na kan ye ntumi nka so ahunu emema ni bi okra no a wabai wo free kwan so wabai ya won kokra bi enfifre mebu ho nipa na motro mu anani he bia enka kakra ba ho so ahunu ebia wabai obai si kodware no akwada mpa so ana bibisa atra bibisa se bibia ye okay bibia ye okay me bibia ye okay awoni die mu o na make bibia ye okay na ono a problem owo ane de oye no ana afun me na me ma ye say too much nti onko na wo ono na busua mane no e de na asem no omutumi ka kire wo asem baba ben there was a time my friend ne maame besra yen pa ana me ka kire ne maame say onka sanche ne ba no na si ni say na ne ba ne ye o ka kire me say ne ba na nye ball so na me kofa no enti me hwe ne me ba no ma se ba o ka kire me say ne ba na nye ball so na me kofa enti se me hwe ne o ha me a o wabusuafo man kofa no ball so na me fa ne nko na wonyi ni say bia oba no kra no wonye ne ho ade enti no ne suba ya sesa because woni na won ko no sa se say wonya nye ne ho ade o ebia no so no bedai no sa kwanyem amwa amana kra na kwaye nan won so a wonya ne ho ade say ebi won say there was a time me catch that was say me busuafo kra no omkro mo ma me pressure because me machiri ba kra na me madwuma kra di mo sin no waye ne yere ho ade enti edu ba bi na me pese me ya ne ho ade ba na se ne suban na ekọ no be ma wo ho a ese wo ye steady kakra because se ne ekọ na me pese nka ebia niama bi wo ho a otimi ja ti se na ebia waye ade ebia Christmas pa cho oba wo ho me na me hwe o enti se bibi me se me e be ma se me hwe na se
me no ye ade bi na me hwe na se me no me wife ye ade bi na me hwe na se me die ni ma be pa cho why not so what apa chew oh aden say me die ni ma me ta pa ne cho kire say me die enimu a me pa cho by ono oba no ono pese o kire say ono no ba for mo ma me anase pa me cho upon the oye nyina o twa me sika won shedan frame kan yam face me pa cho ebia forget the ba nyina no forget enti no ya beto so ne yahunu ya ma wawuro obeya ya ka no wasam ne Christmas Christmas say jesa oba no kra no sanka bia ne ho afache wono be me no oye ne say kra ka ha but wono a hwe ne ho se bi ositi a ne ho afache be wo obe ne ho afache enti na wo sai ase wo sai bra wo ho ase bia se wo nante ne so yi Christmas ba be bisa question bia no oba ne hu so dondodo eno bia twen na me twa me ho abate for ne kesire ye me sacrifice die ge ba ko bi o na fa enura de no nsemu apiem ne doso enti ense wo share Facebook a twen ye na ye ba sesia Ashafoni ati for papa bi eye mo de hye mo hema mo sofo ba ko pe akosia de mu nkum ubetimi afreme Maa Akos, the queen of the airways. Me ever some number major fortness ya. Na baby e wa maye, na baby a tidy. Tumedi no ye Akoma munsem. Ewa Akoma 87.9 FM. Adwada edikosi efiada. Dumye no aba ho sema aduanan edikosi no miensa. 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow, ene wa mane no ene sei. Oye tete o. Ukunu tete o. Bema bia shobo so be ware o. Nenso edru ho no. Waye 419 na. Sei ene o haw ne sitie. Bone badai, nefa badai Akoma munsem tumedie. Ni ebegua o amwanya wa haw no anok mesibre. Haw bia wo bia no. Gra Akoma 87.9 FM. Ye waskwa ye ne kuma se mo ena edi enhwe ne mo. Ye betio. Akoma munsem eye hintesem. Akoma munsem nyame nko a enini. What them more. And I'm kind of say, no get already aba. Or the near my bremo lockdown minimum so on lock my friends on Fanny Mamma. What the aba also on that. 18 be grand for that Sunday Yaman for now. Me bucket one Virginia one bar me kweja Virginia na business na mo kwen one female into ohwana me koye na me kotra lady nche na lady catch him say no niama no de by mire wom enti mire na ebia be say to lady ra kitchen wo say okoyi mire na fia na me bufu na mka say eduane no de bre omo enti say omo man omo a onja eduane nsi o no ndo onya den onko nti oledi ra kitchen no ye yi no osane mu no ana me hu so owura kitchen ho ana ono so ba se obe satan no ledi so na ka ye oledi so onko nti na business oge nti then how sisi ano one meti fine ye wo fie problem bi enu ho o ma meet me buy nchen etimi be du be 1 week 2 weeks getting to 1 month problem bi ensi nti me ma me buy ye ya ono di aduane abra mu no me ma me buy na action a what take na say the problem be here den o ho fie wan fie me ina until no wasi ni trust na me plan na kacha nti me kasa no onhwe mani wan kasa nwe ma mente mama enim na ne chika kra ya bi ma no okay okay eti me kasa no until onhwe mani eti ye say wa yi nani na me kasa me kasa no onhwe mani oh me ye say me pejanity na maka ye say adena suba bisa oh na bread knife bi down no afa into for bread knife na pena me saw nsem ti me saw nsem what bread knife no fa no de kwa wadi ko chapa no dabi o de betwa me enti o wana me saw nsem ti me saw nsem na ye pepe wo sa no wo kitchen ho no ana o lady ka say ade temem yambu oba membu oba enti me ma me ndo onim se ye ko ntokwa enti me ma me pie no o saw me nsa ewo machi so saw me nsa wo machi no ana onya advantage no twe sekai no wo ma me so on sanyina no oba na nya sekai dabi still na maso sekai no ne me prepare nti me ma me so me na ema me ni support bia no ana sekai ni twa me nsem nti twa me nsem no
ana nkwala no nso esu say the way adidi ayensa nkwala no nso rush nti me baba no no so ne right hands no request aben no so etwa ne nsem nti etwa ne nsem sa no ana me catch say so hu so etwa me sekan nti sabe no ye dan wanyawe ohwa na mka say so hu so etwa me sekan nti ohwa na atade amehye no moja eyemu ma nti no me frɛ moto no obefa me na me ne me ba ne yekɔ hospital ne yekɔ yensa no enti no sakura no nso mu dabi sika ni twa akura no wanso no dabi me akwala na kɔ hospital me ma ne yare a wanka ho so ma kɔ hospital dabi me ba ye kura no enti me tra moto so no ne ye de kɔ hospital ye kɔ hospital no oyiye me we twe say drugs kram into obi man okika nsem bebre nti ye ba no na ade esa na the way Akoma was so na me ma me ka chem say me defia emphas en papa mba enti me ne nyina ye nko so menya ne ye nko koda o me ye ya na mma me se ye nko ye ko no ade san wo edukrom e ma me ba ne kra no ne ye nkita ntoma wode no na me de ne bo me bo ne me nsei chese dem ko se bi mu se oba tan afo sekan na etwa wo ba ma no kra emfa ne ho a and fine we no want to come but etwa mo bucket one nyina nso eno so ma me na mpemua dabi ena me ne ma me anadu no be 9 to 10 ye ko loko wo mountains na fi award me be na me de ni ekita basket bi ko do ye ko bo ne papa pon be 11 na mko bo ne papa ma ne say say ni say na olodi to aduane ba no ena si wo fie papa ne friend is ha wanfa ana papa nsi wo on de ye nkonti obe friend ana actually na bem say papa ne friend no na papa ne friend me ka chen say eye wo asebe ma asebe ma yire no papa ai so obe friend no we bisa no o friend no o si o ka chen ne say on do nim say bibi prami so sa no papa ne friend me no ka chen oni mu wo de na wa wu da bi o so on do nim say bibi prami papa no nya de say yes sabe no nya say sabre no nya be 5 years say o be 7 years oba na be ma oba enti no eba sa no ana me mampemua na nuye me ba fani no a one me nkasa no me ba fani ne ya me wo na bibisisi me so se me nkofi me ko akola no wa ya se na me fan na me de no call hospital me de akola no call hospital no me du na doctor say oba no wa ya se wenti mi kwa mfam sa akola ne ya o oba no wa ya se nti ya be gina to o na doctor say me pay 1 million no nje akola ne to o na me pay ye di omo hwa akwala no ye bedu fi anado me wife ntimi amfra me say oh Grace e bia mo call hospital no adi ntini mo acha na bibisa me ba fi a me ye bedu fi no na afi akwala no ye Easter ni mu no na me yesa me kwosro lady ewo so manya ye kodi Easter me ne nkwala ni nya ntimi ba na akwala no ya na me de no call hospital wo ba oba no ni akwala na net ye on the net here. Na akwala ne yare. Ana akwala ne yare. Baby one friend. You feel that aba be musa fa no why yes na wo be ma no. E do ne ko. Me akwala ne nya de bia me na me de o mo ko hospital. O mo yare a wo pa fo bia ne bisa no. Me na me de o mo ko hospital. Me na me ye bibia. Enti no ba sa no na me de no ko hospital. Ye a ye ba fie nwumre no. Ana obu de o hwa na me de me ko krom ko didi se me ndidi wo fie be 1 year no onsi me nya ma me didi fie ai. Mindidi fie me ba no o ka kire me say wa wie aduane nti medi ana ana free hospital ba baby before say mindidi wo fie no me fie 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no pesoa no waso egu amutie ne wani nso ehwe ewo Kings TV o Sacrum TV and afa Onua TV no Facebook live Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM no Facebook live into wo share na one like a page no na wo share de emaye sister Ama owunta sister Ama owunte Amsterdam and abutuo na adu dwuma no sister Ama nyame nhyira wade kakra wasmenka sister Ama Amsterdam owunta wade kakra base en fama Millicent de nensa emienu etwa no sister Ama owunta Amsterdam nyame onhyira enye kakra edosu bebre nti enye kakra kora nyame onfiri osrum nhyira
sabre bia mo so bua akoma mu nsam dwumadie yi ema yenso yetumi eboa amanfo nyame enhyira Israel nyame enhyira na emom no me nua bema mame enisaw enem ensem eye bebre ema eto de bia na bibi ha ye se bibi ha ye ne a etumi ema yatenka etekọ ebia na oyiri enye last born na amana natenka atiakọ mame kwa o mane so na mene Augustina etwetwe komo hello Augustina me mo ha o yeah no na pom to say aga na ukunu awai me pacho ma mi akosua ni Akoma FM ukunu Mr. Tai awai oh that's ma hayo na aga edie na sesei asie bibi kwaso aware ani mu awani nye ho ana mama asawe de mi hu ni meka o ti dey ukunu bo kwadu bebre wo se wo hunu ne waye wo nanso efie kakra mu ne enu suban ya kade wusuban ya sesa sa wo ban ye bema wonya ne biem wabisaw wontumi nka nkire no Akoma FM 87. oh no ka sa wabisa me me pacha wan wo so wabisaw ama mo de asam na kwoto mo papa nim nanso so wontumi nka bibia nkire no asawe de mi hu se de abesi asan because sanko ono awo waga wanu awa ha ọba Saturday na no pa ọba e wa me ka we nso antre me na sisi a wa kan ko du wo no o pese be ka sen na oga wonni be ma no ntemba wade ni bibia bokọ mommy ni mu wa ha ana me o ma me nyare o ma me ba ha no si wo wesi dan ama no so metrem ana me pese odo ma me ne Hello, Augustina. Hello. Eya no wachi wo kakra bia ma me wa homa no etwetwase timenti won kan ye. Okay. You. Ana uzubo de bre na mo de asem ni kwato we papa ni. Ana papa ko kan asem. Ana mo si yo ni e bai. Tra ko pa ya bai da ko yire ukwo u bai enyimre bi. U bai na o se ade a chen lo pa o be call ma no na mo si. Ni 3 days now, ni 3 days now, come for catch and say, oh, by one day, no, it's slow me Okay, my yensan enfra ahoma no emunya kra nti yente hwe nti me yensan enfra wo biem wadawroma yensan enfra wo biem me ba chu oge yasem bi aba na nya me se me bisa se o ma me be fie wa besra mo a eya Akoma FM 87.9. se wo ma me be fie wa besra mo a ya wo bo wo yira ma ne yese bi a me ma me se wo bo wo ka kire no oya we pa tama me ma me yare no me bo na mane se o lady ni yare nti me ma na be try nchen na ma hwe no nti satan me kwa a week no me ba na me de ne ko Roman St Joseph na ma san de ne ko eyisa na ye bibiduro ni we bisa no chop on ya satan ma mi yi no me ma me ba no mi increase no me ba hello okay mommy afa yan kasemu da ho na wo ka asem bi na wo se o ma me ba ye no wo se de o ma me ba ha no ma me se ni ma de ba si fia ma no so o mra metre no e na me ni ma ne kwan ma ne ntre fia enti no kura ni ma me ka asem nipa de nipa ho won funsuo ti de ni se dia ma ye ni boni bi na me ni ti me pa ma me chew so me pa ni chew ni die ni e dia ma ye ni boni bi na me dia Akoma FM 87.9. Abu de I actually no on ni ku ba ye no Dako no hono mu kom papa nti ni o ma nkra me bo so ko papa dako no won papa friend say ni ku ni ma ni aba ni ho say ni ma ye na ade bi na o se me ntan o mu de asem na brand nti ya memla na me see you nti dani bi ye na ye nyina ye ko dadi mami
It's me bra me cool not to me brother can you so Jenny. Then you get organization you ram me to set you up and sometimes they be the money. It is so far on the top one on my near. And I'll catch and say, you brother no so yes for Jenny on the now you offer brother you know you jealous you don't catch any brother Mr. I don't know yet. And yet no no so Jenny you do on the feet. It's a bit the end I really dana. And so I blame you, Jai, but you friend of course, you generally tell your pet. Not what catty phone. Because of that, man, catching you almost pay your me or sleep again. You see, your call, make up our honor, if I can't if you have to try me a bare fee. That could be cool or buy, or call that you're one or buy. That you are one to Osima name a house, and one or you are Osima name a house. And I'm seeing you in a minute, my affair. Mommy, that could make me come by and you may be Sunday and a Judy. Ọba na ade asa na muka ndi za na na ma ade asa na ka no so omuka wa anya na ade so brother na omu ntia na kai e na me see you ade ki no so me na me na sa fi bi tu no omu ka ko sa sa baba e na me see you mommy da no obe kon no ma e chop money ano ọba ya na ni me na ọba ya ma no aduan ni aduan na no e na me so ni aduan be tin na ya me no ka sei e na obe sin ko mpa fa ko ka sa ni say ono ba ya wa be so haban any yes, and one only girl is really charming. It is a oba, none in Granny, own dear Granny. And I'm papa friend of Hassan, Jim Hassan, you know, calling a name or buy name with other. Or to look up in the North House, or no, if you are one son, I will be a home. Or to look up your rock, or catch on the woman and show me. Not that I catch and say, we were free to see Yabaha. Oh, so I feel how come the bank so crowded in the Havana, and it's a week so if you have a mission here in Syria. It is I don't know any table how bad or Fishia and I joke and Sanawaba. You tell me because you are the crime through. If you look on Papa, or see on you to make them need Fishi on the second Fishi to make her that's a big more than the sun. Now last week, we were what friend say. About home, we say, name, and I make up name, because back now, come up our catcher say, you need to share that to be near. Oh, and foul. It's the no need to see transform the fact, Master Carter, made an affair, and more reflect to you this time. Oh, like I said, we will be. I guess I'm say, now, Yemra Beman or Adriani, I wouldn't know as one of Beman say. And maybe we're free a Jumamo by fear. What the name to us when you do a bedu Adriane. Wabaya, someone won't know Adriani, I will cut you know. And no, now, my way, what you need be a movie, son. And by people say, what's say, what catch and say? When you are in Wobbe Diana. Mommy, your mamma did be silent, say. Oh, no, cocan, answer, say. You papa, some I assembly by and I cocan. Or see, you papa, catch and say. Oh, sure, you know, me let me up poison. I feel all by me this time say, again, my again, obediana, because you sleep again, just like that, no, you know, them say, oh, papa, me not poison. You see, a mommy this time. Me pacho, oh, right, I see one only papa say, what would that poison? I mean, Sam of Cocaine. Sam of my mommy. You were brown. Mommy, I tell you wrong. The area more, or give me what black you born a man here. Say, what mamma is saying? Hey, mommy, me too. Me used to buy. After to me, no idea. Me too, or no. So that while me party, and a beauty that. That's on Parama, me, my ayo. And I just said, me too on money. The two of me take cat baby on when. On you not say on wedding. And you are so quite normal. But you make a son and a do a phone example. Hey, Brian, or you don't want to say I'm a million cassa with you. The name man cassa if you want it. No about the woman yet. Baby, I was too common. That you never woman fair work on any 3 months. I don't know your cost of calamity. And on your junior hour. The senior won't be found to say, baby, I want you to say, I want you to man, I say, I want Wow, person question about we catch us somehow. Mommy, me say that me catch her and say me person that I'm very easy journey to the treaty by coming now. Mr. Tay, but you say.
Oba poison, oba no aduane de aduragum ama wadi awu. Maa ko enye no kre. Ayi asemi o okay. Asemi o okay. Enye no kre. Onu no nsem o okay nyina ode wade hwe. Me buy no o ka say wa na aduane nti me di ano. Ana me di aduane. Bisa no. Me kata da baby a wo da asemi akọsere wo kata na ya odai. Baby a wo da asemi akọsere wo kata na ya odai. Bra. Na o tele boko dia. But you come a bit of one because in some of the normal people, Tafu, money, me kata. Me see pa e August. Mommy, me pacha wo. When them say bra we are me see if you I want it first house I will be do 1 month so what buy here ha. Mommy, o ko try papa ni buy. Papa ni ni ni. O ko try papa ni buy. Papa no ya ni fine. It is that or buy ya or can say e dey ni own you. Actually no one on papa ne buy. I no tell you papa ne buy say or buy the camp. Only my black I don't want papa we catch him. Papa no catch him say. Or catch him say. Me yasi me nko pa ne ma me chawo me ma nko. Enti ni onu. Me ma me antete me. Me ma me antete me. Ana papa ne catch him say ah ensem bu o fa e a mo ye de. Mo onka. Ana me catch him say mate. Se me ma me antete me mate. Asem o kan be kan say asem no odi ni we like onu afa na ni plant ni na wie enti ni obi enyim asem bi obede obeka fa ho bi nti se ni na busuafo ye nti afia ye fa ne nkokot sa na okan yo ana mi ena ya zi a wa kwotena he me na busuafo wo ho we na busuafo na wo sori a na da asem na ko me ti ni onye asem mommy me ma me kwa me fra ne mo na ma na bra ya kwa fo no afra me wa me no abo na ma ne sa ya ni partner sa ya ni partner so me ya ware wo de ka Akoma to yam dia so ma me hey Mr. Bribai ana wo papa catch us me ni obey aduane no obe poison enye no kweda oti hoi onka asem ba ko why na adwen say ode wo ha aduane say be ko ne papa nchen a o be papa nim no me papa nka so me ni obey aduane me papa wan ka hwe ankyere me because me papa yi nipa miensa akọ ne papa nim 3 times say enka omumra na nka omume ka asem ti edu ba bi me papa say me catch me papa asem ti me ware oba it is o ka asem ba ko ode wo ha no dia wo ha o ka say na why na kan sa asem no akasa che wo te ne hene onu ankasa na nu lo no me ankasa menum ada me yakwala ni kaka ne say o hwe ni ye na me kwa me ti ya poison enye no kweda we aduane say o say so ba na say aduane no ya ye na me nkwala ni ti ho me ye di dia obeba de di na say when say oba na say ye ya aduane ne ti ho na anza na onu ba anza na me na kasa ni de che aduane ti ho ama ne dia aduane no o di bla wo kan ye ana wo refi na ya o say ma ye di na ya o say ma me enti asemo eh awu ye ni mo na me nkasa no na ya o say ma me refi me wo me refi me hu you na me dey know but sometimes na o me say stabio me ye jini for bra me ye jini for ma o me jobu mo pa ba ni awa he no ho me chekiwa me hu say ni America me ha me di mani tun kala no ma ye di na me ti ho na o ko ya na wu ti ye da be no say ma fa fo kra flo na ya o say the mami ogen we ya die bia yes me to che o ti go jan ko fe me o na ko na ma ko hu ni bra de na dre bra o so o be fie be bia o be fa mi fie ni o be bia na mi fie o so o be bia na mi fie e ko be de me se o sei me no wan tun a e ko be de me na eya o de na o bi ti se kwamba de me kwa bra eya o de se wo kasa wasise woni wo je ye kwamba de o ai o so be pamu mi akọ na mi mo ba ko fi ba ko hu onu se onu le hu on faso pa ni hu on faso pa na me ni si we ti ka papa be na de mami enso me kasa mi ni oba me complain say I give a cheat na che umma mi ti ka na okay eti wo say ebi wa wutimi gina manim etu fo kire me kura me mfiu na mada ne me ho ene de nsem wo nyina wo se me na me ka kire wo wo ka kire me se akwala ne yare a me de ko hospital me se me de ko edi wo kura no
me sesi omo ho ma me no wo ka che me say nkwala no o fa me ma me na enya me me ma me ma ana me ka che say enya me ma me me ma me ma na me ga kwala no me ndi na yo anu ka man ka ju na me dane me ho Sasa mo fa ba ho bi mfa fa ba kwala na sasa mo ta ka kro because the way ya u fa to di ba fa kwala no e no na me ntia ke na ya na me ka fa no money ta wo no ba wo ho ni na wo wo ba be fa kwala no ka ko tra mo na na wo ti ni stress me o oge e da say me ba fa be fa kwala na me do ma ko mo na afe o da wo ya danu o ba ba na o ba ya na se kwala o se do mo ko so e go o gwa na wo kwala no Nigeria, what trust is I don't know, Miss Catcher will say. And Colana, no, I'm in a way, Colana. This is at least over the fan Colana. And somebody you say over the fan Colana. Because every time over Banana, I'm never if you. What you have to tell them, you know, what gets that so Mr. Chadden, I saw the fan Colana call man. Now, who Baba for more Bannerman yesterday, but you'll be seeing Crane Ho, this I say, they buy no, that's an American Colana come. They buy a Colana yard. What this time of water? And you know what did you do? Maybe two of my watch your papa, now to make a candidate, that's my mayor home. Mommy. Quite do back what baby war, I said. When you went to it, now who can say something? Say, watch your mommy, your papa, who said, Beman, the papa say, no better poison. Mommy, Beman, another friend do say a fool near one in another, so about for. Mommy, Oba, okay, I can't say, or no, me, the what are the more ye, I buy what made them one. She's or Bethia. Or my friend, some crowd, and so bad. Or the car, or so, couldn't so bad, or the car, not Jew, that's at night, or bad, and two about the bunny, bung. Yeah, you have to tell him what you use. I want him to say, no, just after me, tell me. But baby, I want who you were inside. You have one to do on it. Now, I your codama, so be to be massacre the rather anymore. Not what, yeah, anything. And I mean, or yes, I don't need 2 times. One can't, one cut out and you can't tell you. And or rather, no control car, no, go down, Kalani demo. Or my head, I'm not starting demo. And now we started Sabiano. What did I be money? Or no, go down, Kalani demo. No, I can't catch you, be fair. Me, or buy no. Maybe that home only meaning you say or about the damage say, I don't know the only did that. I'm the Panasonic or Catalan to you. No, I do want to run, mommy. I bet also or Jenny and black cat, mommy, no kind of the same or this kind of course. I need just what did you move. I want to have that now. More than I just say there or a fair yama. Eh, there or no, I know who can be. Matthew, can be patcho. Sir, and you wouldn't be a who started me no, Ben may you say, what beside was a dear in a winning and I was Mama, chat one what think can't take Mama, me pacho. We are bad time. Mommy, we are bad time. We are bad time. Tell, sir, we know you did see. We know you did see, not a baby crack, and number 8 yama come, my baby crack, Anna. We are there now, I don't know what I would tell you. Is that I was all coming up, how much I want to know you want me. And see me if you're on the car, and I need to feel, and I was running with you. How was that way? Augustina, my question me, and me pacho. Me person me who say, when the bear may yet come off and never someone what catch and say, what won't move or chat one what think can't take. Oh, me Catherine. And you are not starting crying what that neighbor womb now. Ebia or mommy. I don't make a no man can't say anything and you. I don't make a no man can't say because of it. You look at the can't say. And the young pet great. If the young pet great, the real or can't, I will not mean my day. Man can't because the real kind and I say, or no interest in or no interest in dinner or my and I don't know. Maybe I call hospital mommy or say I don't know a information center. I just and a quarter and don't be. I don't say, oh, say, be class or be crown a hammer. Eh, dear.
Oh, again, information center. No. My sister almost can be saying a bonus yet to look at the other boy. What I don't know information center. Me pacho, yes, marriage without consummation and ya warrior, a warrior and anymore. It's Mommy, me pacho to say me you are some demo. And ya never also show interest. This a winner bibia and counting the bayana. Mommy, or no, so on one. No, no, crowd, this one, you can pursue me because now we're on. Mama, me say, me pacho, or person to see me ready. Was it Usubaya Sasa? Say, what's what you meba? Wabo Akoma. Wash your Akoma, no, boy, you are not a control between. Yeah, why fear no decro? Hey, mommy. Bema, me see. I can't tell me I'm come here. What has said no Augustine? I want to know now because me papa man approve a part of me not because none of that me for me papa. It's the baby of quantity and also no friend here. And so something na ya bema yi catch na wa. It's me how more what think category. Hey, mommy. Oh, mommy, are you? Me and me catch also. Coffee, mommy, near day. Oh, a bema. I need to walk. But I say, one I catch a song for mommy. Yeah, I'm a catcher, and it's uncle funny, mommy, and I know can say, mamma, why you be a mouth? Tama, no, me mammy, no, every week be a Friday, Monday, Friday. A man will be an emoji, and then look at them say, me no, Colana, mamma, about we are all Casasano. Pressure, bow with their mamma, no, men of young about the viewer. Because maybe a baby and come in, try to sit down with family. And you want to say, oh, I am anyhow. And you say, oh, I am anyhow. When you come to mommy, baby, I will say, what in the water, they want them, why they are. If I want to put on go on it, let's say, I'm not friend or one time in any day. What do I put on for supper one? Call one here. Ada wo wan ni bi ada wo no ko no bi me see na bu so for afra me ma mi panyin e no so kwa so lo ko ti ase mi no friend so obo na mane na yi se ni ma bu so for say onko wa de na mi die me do na me o fa me ya hia na ti ya wa be no ho ya e na me ma na yi se e na me se so fa me ya de abra o be sa me ya de o ma me na sa me de o se de we ya o ya o de ban e no de o ya de bia meka o sa ba he ne na ka ya mda mi se se kwara wo me ko o mo mama ne ndo de o sa ba meka because so ya o se pre o na o de kwara de ko ma no se de wa maka o bra sa sa me de o ya de meka ya sa ban o pia no wa sa we ya e fa e ya na ya e be ya ne da o me de me ma me no mo se ya o ba na se bia baby kwa na ne kwa ya be kwa o mo mama ne o ba ya so de kwa na ko na se me kaka o de ha na o ba ya na o be jiro de so se kwa na o se kwa na ni de o de ha ni kwa kwa ni ya no me na me de no ko hospital went me o ba tan went me mpo am frame yan kan me say went me am frame yan kan na me ka to say Easter ni mo no de apala na e ko ni akodi Easter o ka jam say apala no enya me ne ma mana ya say adentina wa fa na ko hospital o sin kwala na nya nkaboa enya sabe me yo bia me kwa me hwa me ma every week bia bibia mo hia bia otiwe ni ti kro ko ni ti a me to shampoo ni empobo akra me to ma no store am ya ma how say wo ene no wuti mi kan say wo de wo ha to say de bia me pesa kra o ya dai ada wo sa nye mani ya wa wa ta so bu ta fa bo mama de mommy ni ti ya ti ke hai Augustine ya ka ya ho se ya o ni to bo ya ye wo ke ya ani o ka san ko bon ko no to akukwa na mi adaka no Augustine be me ye enso mo ni so be bia ha mi to sa se mo ti o mi ka so se de bia mi to sa se mo so ade bia o be ye bia da wa ni because I am not sure that I am you question. Oh, yeah, I'm not making you question.
Na sa wo tuma to pa na wo dun sam mu kwa si dai. Nka ne wo ye nka wo nye. Augustina. Wo tra ho sa wo ko ku me ne ma se ana se. Yan ka ne yan ka sa wo na wo ye. Bra. Wo ya enu ka de nka wo sa ya asamu. Enu. Augustina. Because sa ni ama na wo sha se ye. Wo ka se wo ma me se. Wo please dira wo ma me ni wa ka se ni we. Na ni brother also friend me sa ni brother so je ni onu ka de o trewe na me so di ma me da na me ka de nya asa na yo ko ma me won mo ma me ni papa ho ni o ma me ni brown fifi o ka na ni brother na kan na ni ma me ya ye ni sa mo nje na me ka me bi anza mo na me to wa na me job brawe o ko papa o ka tra na wa e bi za no Augustina wo mo abusuafo ni bu wani mutia na wo mo bu se money me so me di kila ko onu atile di mi ko fi ho no ma yi ya ni na me ku ma fa ni afra ni aka tam say na o ku ma be money ni akitu ana fa fo no afra be I say oh me bra die o sa ya na de ya be so wa bu so fo fi no mo yi ya o je bi say onu ana tiri ba o Augustina ti wo mo say bia bibi ha wo kuro yi ana o ha ne papa o wo program e je problem o ni program ni de so papa bra we o wo program pa wo program mom no na problem po program ai eh right okay be come na Augustina ye hwe ni say yesi akofo oba ma akowade wo pe be ma ni bie ma hu hey mommy say enye say at least say e dia me no wo tempo na yo o kan say me de we o si ya de no ho 7.9 onu aba tra ho no na o ya de oga wo pe be ma ni bie mu o worry bie mu I don't know afie ah this say o pe be ma ni bie mu mommy this I say if na me ti am me ka say anka me ti ni vie anka me ti ni vie na se sa wo parent na ati ni fie na o ti san ni suban be ma wa no pre di dia o ani wo ge me ma wo pre pati wo tire suban ya be ma ni wo mu a wo pese won sesa ma wo na me ma be ma no so enchire de wo ono so pese won so sesa ma no enu ti chire me de be ya wo mpe ya wo pese won sesa mommy ezi sa be ba wo no yerete kana tia o na fa wo ba fa no afro ma me no abona ma ne e na oga tia me na so be no ti we say dia oga maka mi bi ko atra o e dia mi ku e dia le tade bi se no afro ma me no aka cha na ma mi ku ni be ka cha me ni de ne ba ya kwa mi ti we da na o ya ma mi ti we me wo kwa na wo so me ma me bi sa no obua ende mo pe se ma me na ma wa wo me na zo ti o ka kam ka no to na mi ka ma adam o dia na ba me ya de o ma me wo me na zo ana o ma me tom to ma fita da ko o mo kwa sa ye kwa sa ni na se kwa sa no ho se o me wu a o tom to ma de bia de money to ma da ko en to ma me kwa da ho ma me to o ni bi ya de da o ni ni ti na bi sa ni se ma wu ama o ni akoja so se o e bi oge akọ hu to ma ti je to ma we kwa da ya na me ye ni bi bia ya na me ye ni bi bia me tete me the way of land ya de no as a study o mi ya de atantan bi de mo bla Augustina said ye be ma ni si ye wa said ye we ya atantan ye ya started the baby because be ma what shampoo ma wo Bema wani adwuma mama bema wani adwuma ye ta na me ye bi na me kasa bema wani adwuma ye no na se na wani adwuma mami be dia wa kwatna me nim se ho ye kokko na e wo de gira me ka bra we ya me da me se e ho no kwa na me kokko aga da va no we yi jam na to no ti ye me opinion to me kasa ama no ani bi sa fa ni be kasa e no so ni bi sa fa ni kasa ni ma ni bi sa ni kasa ni brother so je ni so ni bi sa ni kasa o ni ba no so adan na baby wo kwakotena no wo yire pese obesra wo a o pese obeba me pa cho tama ye fa yen wo adwuma mu no ni e nipa 4 ni ye dadam ye nipa 4 ebi ko night ebi ko day etu so wo ba na me ka cho say ye nipa 4 ni wo dem besides na no ye sister bi o ye teacher ni na dafo o fi ko wo de no kra de enchichi bi ti baby amowo no we ko no abaye ana se kra me amenya me dan besides da no obesin ko ko wa me maniska na opo yi no a me se omra me da baby a se menya me friend sa besides so ba ya na okay oga wo so asem
Me buy. Mommy, me see. Or you This is so Diana. or you hear me. Tata no ko no ka am say me ba me here dey. Me fa no. I'm kan say you. Me quite ye ni dey me fa o. Ana me kan say man ka sa o. Na me kan say you. Ono ni me ka me tie say me ka sa. Ada me ka sa me ya su da me ya. Me ka tro. Ada no e ha me. Na say me si me ka sa me ho di. Ada no o ko no no ka am say me ma na me ti you. Ti na me su di kwara ni ko ja me tiri ban. Me kwa na kwara na me take tu ano. Kata na obo mi di na me ti you. Ti me ba no friend tell me. Ma na me say me ja me ba no ko ti ni me fa ho. Okay, mami I think that me ba o mommy. Say man kwa ye ni dan ti go ni say me ba be ba be slam. Mommy say how many years me? I have 3 days and answer 1 week. And now 1 month. Bra. okay, so the we see. Well, 8 good years me. 8 good years. No, I see now for trouble. Baby, you can me say, if you baby, of course now first one. Okay, and then I feel a galleon, send on my toilet in it. Say no. This if the corona no of course or quite the money. The classmates probably brave. Oh, what did they I think by me and me first at Twitter any day. And yes, and to me, one whole car mystery. Okay, yeah, My after now 8 years. Oh, I am telling you, quite year now. Last year, now you're quite year now, and I'm in the power. What did that? Okay, Mommy, Augustina. mommy. Bear and fear saying ni, and I want it bear may moon na ye. Oh, Mama, I knew I feel you. And that or didn't me about back or can't say, yes, I did wait there. And or some that call me papa or no for one man, say, or buy now, me catch and say, Edianino, my work bono baby nana. Or some for me papa, and then papa friend or can say, or buy me panic on me see you. What panic? Me patron, me panic. Was so one panic, I was so in your manua. One more from one more pam, much only be a comment. Now, oh, just grow mommy. This is the cool way to make a child say. Marco, let's say. Marco, let's say. Friends are so charming. What can we talk to now? When the detour now, make a person come to 1 year, no one power the detour. And to make a panel, make a catch him. Oh, I'm in my day. I just said what they plan on me. I am a catch out. You mean I am called my no one young papa. What to make us and I am go. Okay, the uncle say, what was you say? Hey, Bia. Nine be a bad manager, Padia, they be a West Nebia. What was a Nebia? Me die. Me die, young crab, I could say. Me the baby, I'm a fee. Me the baby, I'm a fee. Me die. No, see that away. And then I have. Mommy, that I was see that away. Me die. I have it. Saturday way. Me find it down, go baby, I'll black. Me find it down, go baby. Me don't know. Me are no bad. No, that's not yet. I come on, no, that's not me. That's a answer or no buy and no answer or what I say. Uncle, me your better me. Me, I want to anchor some money, but I want to know me to me for a uncle. Now, some of my many years, there's all kinds of nothing. My like my theater. Because what back me no message so my hobby be our friend me my pouch now we see me can start I am there we bet to see amount there we bet them na me person them and I know be call be am fan ko me to me ka say that na bon thing me no nkata anyhow say dia me ma me no me tell us papa me na oba bet na ha no me na me person ka ma me ka say we yan ka ye treat wo friend you come me person ka ma me we ko bet na ka ye ntem ka ya ntem asen na me say o no ba kan the banner because on come papa o maybe papa me need to be time so that be do ma say ka come papa ho now ya ba tan you o ti mi ka tell back there me say o get so ka o ti me twempra na ni ma me aka tell say be ma de o twempra o ba tan ti mi ka ta tell me ba o ba tan o ti mi ka ta tell me ba ai o ka ta me say be ma de o twempra sa na ma me ka tell me Wakasu, ain't say again. Yes, Ben May, yet nothing, yes, yeah. Obuba Toyam. Akoma. Mommy, I want no because me I didn't matter me no. I know the make
Bema ye trust ni mint meaning because for past 1 year ni uni me aduane bibi uni mata dia me she me mo ska no waje no aka tell me say ma betwa o sapa no na me du wa pa aduro so e wo papa ni mo na how iti papa me ya mo nyina no hu usa ka asem bi e de ku mi sunsun me tiwe uni me aduane me uni up to now na say na no o ka tell me say asem ko pe nyina no premier ni o ma be me na some of papa me me Baby, me ma me ni mo twa be se kan no. Me ma me kwa ye ka se on pa no ma me to. Dey me yan se me ka me ma ko twa be se kan no me bi so bi enwu aka ya me ya. Ba me ma me me ya dia ma no kwa me ma me me nya ma no. Ana me me wa de ma na sa ne ma me nya ma no. Sa no fe no. Kaka na me ma me, ana kaka na me ma me. Na ana bright. Ana me bright so de ni. No, no, sorry, no, you hear me. You can go to me, you hear me. You can't get to my head. Some people come to talk about my name. Okay, me go again. Again, now, who woman, who was your former fear hobby? Me, I never. I woman, me as such an understand that you will feel so about. You can understand him, my any day. This are not as I said, no, again, it's you, my name, my any day. My men are some make me be so a woman, so woman, and I will be Bawa. Beman is receive you homo. I know, I'm fine. I know I'm fine. Every man, no, but I need quite a fast after that. It's a woman, my men, Tamu shut down movies. This time, the time, we need enough fire for my bed here. Remember me buy na him no or to apostle. No, that no people. We are not na here. Who go down na me ba, me no na here. What ba na to bi. Eti me ma, e week me ma. Me ko aduane chop money kwa ni PC no. Aduane kwa no ama no. Ono ne ba na ono to ba to na me ma he no. Ah na wa yi akwala na ko baabi no. I don't know what akwala ni here. Me papa akwala ni here. Akwala ni here sana. Ya lockdown na ayi. Akwala wu twa be se kan no. Wo ne e dra ka chem se da wo na wo ye na ma twa wo se kan. Okay. Okay, said you to me. Me pacho be. Or the assemble for money papa. It's in Russia or no or for the Akonya back on the papa home. I'm going to tell me for money papa. No, not send me papa work for home. Me dear brother, I said because I know some of the people on wrong. They talk about the young no account and the amount of director said, me na my issue, me na my issue. And yes, you better sign I saw that for women wrong. What said I don't want me I saw that for women. You better sign you against Eddie and Comobium said there was a heat, you know. And say, and you move your worship. I will just for more chance to move your worship. Oh, nya chu me so me ya kam o mu kura. I no so ya kam bonye. Me oya bibi a me mfi just on tesao na we dey be say to us we dey trans kakra na me. Na asam no ta akwanya yi so ema me. Na asam di asam na ni so no. Say di asam na si aye no. Anu aye dey only be serious miss what that pebi edi watu tombra we me so wan fancy kire ne merika mu kura timi di mani yeye awodi die na womro eye befo obi atimi di menye twinyi adoa obi atimi edi bi Kema Line Company Limited Oliver they say what only me serious me Kema it was 0507 1694 170507 169417 Oliver was say ask for more na maswa ba kene kedi o was fire de ni na bra. And you won't fabra, memo about stroke, diabetes, fibroid, prostate, hepatitis, kidney. There's a word of farina abra. Yadi be unquote Mazwa Baganeke, na ensign coffee, Wuba Wabubu, Wugu, and Yimun Yadoba ye, Wuka Wuba you are cheer, as I swear one day. Fadama Bomde was in Benker 1 year war. Free screen, you know, Ekoso, your new branch here, Wokuma Samaga dancing. As one new road, Yanni Macron well, division, Mufre. 0503 528011 0503 528011 na triple garlic misha eyedupa garlic ni adia ye enu ti bomo dia na bra na that triple garlic misha ni bi Akoma FM 87.9 system high blood pressure be man aba level
wo ko ficha wo ti ya ofisi kromo how high sugar level ebema level kama won sa won nai eyo tititi wa ya kase dodo stroke asthma wo jo so antanta wo jo so wo ti ya wo fu na do ay stress ya na 3p garlic mixture meza wa da bomodi ane pe binu wate na piwa natural one man na diaba fra piwa was 0248 928824 0248 928824 Daniel ba Mr. ba kwalena ke ba apidan Angelos ubenya bi na wo de fra one me sese na for 2000 bushop and stationary so de and young woman here nursery kindergarten lower primary and junior high senior high nursing training exercise books notebooks na nyina bi ho man size English social studies one logo line to for 2000 bookshop and stationary never John woman Bible versions no ebi o KO4 KO5 KO6 KO old plain building mo from 0544 000015 0544 000016 0544 000018 Nafoko anyo so na 21st Kennedy sciatica expert wotu asitwi nkwaso na se woju hu anye wanhwa no bubu akadam bubu kampam anasa akwanyam wiya 21st Kennedy sciatica yebetutu ase yade anka ye nyina fabra lab scan massage yade wo betu afidie so achichiu 21st canteen 7am na aduane na ye ready ye branches na doso enka do me makata vidu dan mu kuma se ehwa overseas ultra for radio so nyane tachiba ngo so se hwe ye wo ho 0540 311 0540 311 TIME time was here the branch yade so malaria beko wapitete no ebeba na afenso na KG Heba capsules no bi na yade many pedua ni mu KG Heba mroma bi jana scholar na kaba aton sumo no aka janshi na ni eba this eba PFA abe also scanners apidat with your friend time about center and was 0244 417669 0244 417669 Pastor Julius Mama Joso Nana Kriya Makwaba Pastor Julius ya hwe yiratai eno na yiro Agustina Mama dase ye chiati efu nyina ma yiratai one Augustina omu nyina hia counseling omu nyina because papa no epese oton ne nsem ma obia tibie ena oba no nso enya oba wa hobrase sa ndi on se eba ne sa de na hia de a because I nsem oba na kan se otim se amen no ordinance nsem na mamamfo so pe dwatoa ne ade mu nkasa nche nti ama se osan de abepia no amen oba no mu de onya ne mama go se aware ankasa no ade ametu mema nyina fo ene se anama nipa nyina fo no se aware ye wuremu a because otie papa yi nsem o kana otie se me maame no edoso won kasa yi mu aware nso so we de wo dui no wonye nipa nka mankola yi bikura anye amranti ya 30 years 25 ba o to be wo dui ka wonyo bi ese me maame edoso dodo o de ya semi a Augustina sema o kan ya utime ekofa nkola no kwa na ko kire wo mo na nke efe obi a oge na me aduma weekend e baba nkola na me mo makom na no akodi weekends aba nke efe ba wo de ofi adwuma ba na obefa na o makoma maame no na afi na obekasa dwaro mo sisi o mo homa me na mbe mo koma maame no e ba le sa de a eye den a e ba ha no so we say the oba si kasa o say obisa na question bi say o mo sha wawe na se no na sa na te ana abo yiwa no se ba bi no nte sa na akiri ana oba na be sesa ma ko we kire se no oba no ye na nioma ko ye but who say esu na wo so da bi se eja no ana ma ono so sesa e betimi abasa because oba wa ware na ni suba ye wa wudi ala se ni suba ye de eye de na fe wa sesa two ade be che me de ne ko man papa me mai akọ afi me na me nu aduane ma no me papa ka kire am se me du aduane na mewu sanse me nyina sa okita oba no ba dwen se also oba no kese ma ko wo se ni bra ye sojani ni bra na wo sojani ni kwati mi fra no edi na tabia na tantan de yo de bia me kasa na mo we se we ye bema na wo fi ho e sha se sa na se wo hu ha oba handle my heart because we na se wo betu na tie wo nuanom se me hili asem na mo bia nka bi ba se ko ba se wo nua ye wo yere na wo ntimi nka ho hwe a ebema oba no ba dwen se wo kwa wo nua na ya kwan na mo nya wudi na tem ba bre Mr. Ted antimi anya ho bibia nka bibi kwa na yere nim ama anchi ni nua na ma na yere hu se Ted en support na bra so jani no enti ase sanfum so wo nyina no ame oba no
oh na ma ko de me mesere oba no se de ba bia me ka me pese oba no be ne se nka sa ne mo wo nyina ekoso no se bi ba ma de woni ne tena se mira weni ade awo ya ma ne nyi hunti se nka be ya na ka wo jai na wanti ase a ba ho se oba no so fa bufu prekope ena omunu mfa ne nye hwe se wo se o kasa oyi hu bi se na se kan tu no kasa enti the way we sit here be ma no kwa se uni ni die bia de ma be ma no ma ko mesre omu mi nu nyina omu mra fom yenka omu mu ba boa wo mo aye ntoto ye no man timi anya ani nsiesie papa o ma anya mo ma bra bon ye nsiesie mo omu ye mo o mo na enkola mi ensa de o mbetimi amanaji na ma mesem ne papa because ma me ne baro se me ba na sifi ama ana wutim ana wo ya me de oh ensem bebre wa be ma ni ne ma me nyina kika bo mu yesa amwa media yansori ntia se wo wa wari ase na ma me na papa be sna na wo se ebeye mmroso se ebe ko so problem wa wari mu de yaso so sa de so awari no eye tai na Augustina na awari so wo ye enne ma bra be sna ma wo be sna mo ko ofi no mo so wo ma wari wo ye jana be ba wo ba ko ofi no mo wa ma wari ba se ba sa se wo ma me be ba na se na no asem ni ye bi ebe ma wo ye be nya nuru ni tim dia emo wari emma mi ensam so na ba se o muti a de bia ni yetufo ha no wo ko ma fe test me me nkola no na nkola na brabo nti e besre o mu mi ni na mra fom na ye nka wo mumum na fe ye ntoto ni o ma na entumi emwa wo Pastor Julius Erikobi was say Maa Akos di enti na oba betumi astope me se wo ma me mfa me ma enko kire me maame anani nanano wo abra we ni kan anka kire na se emiri sense no oba na di nkura no akochia wo no ne maame a wono so abo be ma no amane eya kwakwa ese emma wotumi wo maso eche mema ewo Ghana Erikobi the comment no na ebia ATL fabrics me say what that ATL and to me ATL oba bia pese wo ho ye fa eye ntuma papa ena wo di fra ma wo ho ayefe enti ntuma no so ane ye kwaje ne wo ATL was bringing fabrics to life and with me say what that and yes a whoop ntuma pa efe Africa pa wo looking Africa dia me say what that ATL fabrics I wanna was wo koto dia wo ABC English words e wo ho ATL e wo ho and dia Creole spice Creole spice and also e wo ho and also Creole spice so ntuma ATL for dia we dey ni omumre bi ni anhwe na we dey menti bi da Creole spice evanza Creole spice that's right and also okay Daviva de Mateda Daviva de Mateda that's right no mo bro free na so kwanda mu ntimi nkan kwanda mu ntimi nkan 100% cotton high quality fabrics ankasa and your work ATL and so what the opus look sharp look smart our wedding engagement will check one sorry now who corner office party no and now we Friday wear ankasa Africa wear ATL fabrics and I make up for one of them war ABN your schools and sorry organizations association and then their anniversary and tomano what person more customized customized one na mo nyina school we bia mo nipa ba 50 mo pese mo customize mo atade na mo dey party bia na program bia mo ba obema mo I'm sorry adwuma mo ekuo banking bankers nyina no saafo ni nyina betumi aba beje customize ones ni bi omo be ye dia ma kama enu ti ye shop na dia me se wada wo Facebook no www.atlfabrics.com no wa follow ye e wo ho me se Channel so we be by your office. You will 40 Kwame Nkrumah Avenue, Adabraka Enkran, GA 105-1217. And you will buy yeni. Never no opesa wo friend ye dim komo. ATL fabrics, dear friend. I was 0244 33 4406 0244 334 406. And I say 0544 268 974 0544 268 974. Now online no you turn your fabrics nibi atlfabrics.com atlfabrics.com say enya sa online way obi de another online bia ma say ye ni dwa na wo mo ni ATL fabrics any di dwuma me say wada any wo mo ni dwa any wo bi any dwa no anka se fesika no efa MTN
Mumo yi bi so fama wono. Oya san obi di sika. Wodi ni hunu kwa. Enu nti am de numbers na to dwa bibia no a. Frɛ wɔn numbers no confirm me ansa na abetu anamo bia watu. Etia na was bringing fabric to life. Akuya bom kakra mame. Na stop kakra. Let me try me home. Never the aka be. Sound mama any me chance here every oba ho. Minia Augustina. Na yesi won pekasa. Na minim se nka wo kasa dia nkene. Jesi ye the time nyina emma no. Na ensem nyina na yeka. Wo de wo maame mo ba, de wo di wi akire kra no se, ma akosu ebusa wo se. Oge na wo de wo ne wabusuafo nyina ye fine. Wo se oh, e ho de problem bia ni ho. Adenti na me bisa emma se. Se mo se wonom. Ene munkumafo wonom. E ba dia omo de mema ni omo ni problem. 87.9. Mema no, omo ni any problem ba akokra. Obetumi bema betumi ni na asepa. Atna sia so many years. How be any ho. Nemom emma to me emu ye ni nguni ye ma bisu kakra. Na ye ntumi ni ya asentina kakra. Oh, na bibia ebesi bia agese ye dihye yemu. Bibia ebesi bia agese ye dihye yemu. Wo de wokunu e maame aba. Eniema na wode baaye no. Se de wokunu ken. Eyemu nti na wode niema ne baaye. Enuane na wode baaye eye hwan nti a. Eye ye nti a. Enti wo de asesane yoma no na fegu ho na yiyi. Wo de wo yiyi wi ababia wo kɔ no wakra wokunu. Me kɔ na wakasa wo ma wo nkɔ a. Na ne de wa ye de wagyan. De sese wo ye ne ye wiye. Wia how be na wo ho enso so wa ma wase e na ba kitchen ho e be yi nuane na wode abere wo se wo me bi no ade na papa no ho we nyina ye de aba ye se ye na wujai baabi a wo kɔ ma asi ni e wode ne ma aba ma yiyi mama enakra ye ni dia yi jai net na fie da krope wo tena bia e de na baba ana wo yiyi gu ho na wo nu awie ana wo ye de wo be ye wie wo wie na wo da ne wani pa wo de wo nye obi adwuma na wakasa pressure bi kra ya dai e da wutiri so eye wa wankasa wadwuma akan ko fasa sekan yi betwa wukunu se wo oba wa kwotwe sekan se ba ma so twe sekan ya akada de no munyina mo wu ebufu abanka munyina mo bewu enti mesra ma wo ho mesra ma sense o nkumafo ba omonto wo mo wase so o wakoma mu ehi de yen e ma se wo do na echi wa wote ase wo da ne ho a ote ase ubu wani nchi a wote ase santi ase ni nyina no se wo di wura ware mu a ebe hawo efisa de wo ba no unya ne boko sa wase unya ne boko wase ba unya ne boko wase ba ma unya ne boko wakuma unya ne boko enti fasansu ni nyina wura ware mu no omo betete na no osi no ebe de mfa ne boko say na say ya so wo besra wo ma na ukọ nye say wo besra wo ma na wo be ye ni o ma amfata wo so ba ne kana no tumi eno de nya ma nya na betumi eno de no bi ma ko nya na kwa obi ni ma ne ba ye no eno na wan yiye ma ba ma ne kan say odi ni ma ba ma me ne de ni ma na ba enti wo de nyane aba no wan mu nti ena wo firi ni kuro mu so a eni o ma e de ba ye sa ta no wa mama me no wa ye na hi o so much take advantage over Obano. As a woman, Shabama, when the woman you could do come over. Who we are, no one's our catcher about. Mema, me say, who nim yansa. Mema, me say, Mema, who nim ya woye. I'm dying of that much. You know, man, you could do come over here. Or no one in my meeting come out of a woman. Wouldn't yaw, wouldn't did your tama would you? Wutiri kokoro kwa nyina ya de mawo oba ne ba obaba wa mane na wo dia wo no ma me kukodi nkomo wi a na wa sorry na wa saba be ka chen me papa say e ma me nni waduane na wunya be kra wo be kume na wo be ka kira wo ba say ya obaba wa butua wo pa kira say oba fene asra kira wo mo na me na wo be ka say asem wo ya kira me a me sra kira ma ase en na ba ma wo so ana wakofa problem we nyina aba enti na me sra wo ba ne se wo Augustina upa ware no dia wo se ema bi wo ha wo se me nkọ me meka se beja wo na epa mu mi firifie mema wo waka
na kyerɛ sɛ agyapadeɛ no nyinaa me ne wakyɛ enti sɛdeɛ wosi kan sɛ wopɛ wo kunu a momienu nyina momeɛntena so na yɛmfa yie ɛnso yie na wɔyi ɛmu awareɛ wɔyi awareɛ mu ntɔkwa ne nyinaa ɛhyehyɛ mu bi yiwu papa to nkyɛn yiwu maame to nkyɛn na wɔno nso nyi ne papa ne ne maame to nkyɛn na momienu mo ka mo ho mfa mo ho saa na Bible kaayɛ wanka maame wanka papa ɛfiri sɛ wɔn nso ware wɔn deɛ sɛ obi aware ne deɛ ada na ade a wɔware wo deɛ na me papa se me maame se me nia se wɔyi se wɔnyi ne nyinaa mfirim na ɛfra mmiɛnsa no ɔmo ntena se na wɔn nhyɛ wɔn mo akua me da se papa Patricia me classmate so wɔhwɛ live sanso ɛna Francis Wager was in Maa Akos in fact I was a bear man and so guy said what do one more what you some kika kache wa mami and not spreading his issues and also not involve his mother into his marriage. So what your mami bring one more what you do the lady also should learn how to talk to his husband. Oba Francis said when said you be see akasa and they actually Akoma FM 87.9 ever form kaka. Enti meso ebia wo ha wo amane wo problem bi ene condemn akodi baby nti wo ba no onya ndru ha wakodi baby pa ni na ye adwuma yi aho wo ha wo problem bi ya wo person de tu anim ne solve ma wa dawroma baby awo bi ya no wo betumi e dia ba adwuma ye wo askwa ye ne mo no e na hwe ne mu askwa ye ne mo e na hwe ne mu enti wo ho no se de sitie bi ambo no bede nefa ebedan ye nemom Obana from Kwania, yeah, for me producers. It was 0246 824549 0246 824549 and then 055 3672173 055 3672173 and then 0246 903987 0246 903987 numbers we swear. Yabajo so Andrews and Manye Patasia shoemaker Nananum Trumpet and Jansen one may be atum Adum Africa market and Mr. Wusu ono yire oba Equapansa Bronx New York or society Henry from poor mammy yachia we na me sister ma or won't Amsterdam or won't Amsterdam medical crabba na fama Millicent, oh fine, Yamisha. I want Yamisha. Papa. God bless you. Yaba your name, your friend for bedding comma 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037. Yaba Sisia. Ashafoni ati for papa bi eye mo de hye mo hema mo sofo ba akopɛ akosia dem nunkum ubetimi afreme Maa Akos the queen of the airways me and as me na bedwa fortness ya na ba bia wu amaye na ba bia tidy tumedie no ye akoma mu nsem ewo Akoma 87.9 FM adwada edikosi efiada dumye no aba ho sema aduanan edikosi nomiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow ene wa mane no ene sei oyire teteo ukunu teteo bema bia shobo so be ware o nanso eduru ho no waye 419 na sei ene how ne sitie bone bedai na fa bedai Akoma mu nsem twumadie ne ye babua o amwanya wow no anop misibe how bia wo bia no bra Akoma 87.9 FM ye waskwa ye ne kuma se mo ena edi ehwe ne mo ye betio Akoma mu nsem eye hintesem Akoma mu nsem nyame nko a enini mede akwara no efi hospital by no ana akwara no di agro na mede me se me ndidi wo fie na mede me kokrom na me kodidi ye fine ti me kodidi ye na ade kye no ana me ka kyen se ye koso menya me ne nkwala na koso menya akosro lady nti ntisi omo wo ma me o ka kyem se nkwala na nge me ne me ma me ma enko ama nti o ma me nkwala na fa omo nko na mbisa nse na uni nkwala na nya me ne me ma me ma ana akwala na yare no wamfa na nko hospital na o ka kyem se nkwala omo nya ntwobwa no mo have insurance ewu na nti ho me frɛ me ma me bufu ya me ma me so do he chi so be no aduane e da he chi nti ho na me frɛ ma me so ye ntimi nya den emba bio na ma me saade na mbe ka kyɛn se se ni se na
oba naka na ma me say nti wa ma wa fa dabi na ma me say jan kwala ne ma no ana me jan kwala ne ma na me koe na me kosro lady na Easter no me de jan me de man ni sika na eja me buy enu wa na ye de wo up to now de bibia me ba me besra ma you like baby bibia me ko catch ne papa 3 times say then ba ne ye no mintime ne ntra biu ne papa na nya na ne papa ndene me atoa oh ko da say bra ye be ko wabusia for me papa yi nipa miensa 3 times ni nya ne papa no enka hwe entino this is the time na me se me ba ha na mo aboa me because oba ndene mintime ne ntra biu send your ono ye ebia me de woni mu no ebia me ye be ma me ade ba kwa me ye no ebia me de ba kosi de oye nyina entino me se me ba ma ko na me da betum anim no ma frɛ no na de wo no yaka na ye na to yi okay enti yen hwɛ oban ya ye ka oba yi ni di say ni din de Augustina Nate ahi fa no te ote Kofodua nkrakan Kofodua nkrakan woni no nyina na tifi krom me ne na tifi emi ni fie no te o fie no te ye fie amo han ananwa no wasi ni ana mesi mi amade nti wo hia no na wasi fie na wo hia no na gya woni no ebo sese ne de si ho dabi me hia no ana me ye container no man na me se omboa me mpo na yemfa se yemfa ensi dan na se yemfa mbobra by container na me yema no wo baba ko me na me hwe akwala ni preparatory school bia na baba ko Rosemary me ene me de ni do GSS 1 o twa me sekai no ana me ba me station ana me twa se nke bia problem na aba nti ka bia odomu no se o ebia me pacho de ba ye nyina me pacho wanka enti me ba beba off no na me frɛ me ka chen se oyi akwala ni fifi o akwala no menhwe ni bi adenti ade na akwala ye we yi akwala so oyi me bo oyi ne ba wade ne ba ye wuchi ni tu mu na wo hwe no akọ school die ne ba ya wo si akwala no onyi ni fifi o da na o twa me sekan no o twa me sekan pe na akwala no be jan se da wo na wo ye na ma twa o sekan ana no di design o be 11 years oba obedra o kacha me said da wo na wo ye na mo twa o sika na se Rosemary ene de asem aba be kacha me nu no enti man kasa ana me da me ba me station nti emu ho no be 1 week of ne ma me no so mfra me nka hwe nkire me nti o ho na mfra ne ma me se akwala no onyi ni mfifi o akwala no nya me ba biu wenti man ka yem se bi o fa me cho me ba yen so wa be ye we yi akwala no fifi o books are me toy satan we yi na fifi o dabi owo spirit bi a oni me pa cho me ma me kura no ne papa frɛ me ma me ye ko ye no ye fra asem no ne papa ka chen say o fo ledi no mpa ne cho up to now lockdown in me be fam kwala no ko ledi o getting to 1 year kwala no wo ledi o esa so obefre oledi no one na kasa no wa one nkwala na kasa nti up to say lockdown ni si nyina wa mfre oledi no enti 1 year ni me wonder ne papa frɛ me bizam say ne bana flow oledi apa ne chowana na mse me de mintimi nkyerɛ ti age so ono papa no flow oledi no confirm enti me de ofro oledi no wa flow oledi no yes na eye na wo se na me kɔ na maba eye hedefa na wokɔ me ye adwuma wo si no nti o si no me kwa 9 days bia week bia na maba ni wa kofie na ma kofie Kofodua week bia me ko by essence problem we by ende enye week bia na me ko na me ye se e bia obeka se o e bia o mu no ho na o pa me choda bi de o ya na o ye enti woni oba no etna ye no Gloria tete woni ne tra ye no Augustina tete woni Augustina tra en fie sei ni me ne tra me fa se 6 years 7 years mo. When Augustina turn 7 years. 7 years to 8. Oh, now when you know at 7 years, 8 years. No can be beach actually be the now 1 year ban what I say and Thomas ye papa. Me pacho ni anana me kasa ne say come no baba continue yes me no what anche bia na your second born ne buy no. Aha enti no that's kakakra me 9 FM akoma mu nsam dwumadi no eso no asugu a wutie na wani nsugu a ehwe ewo ye Facebook page akoma 87.9 FM onua TV
Kings TV ɛna Osai Chrome TV. Wohwɛ dwumadie yi nyinaa bi ɛwɔ hɔ. Na enkyɛn ne yɛbɛkɔ ahoma no so yɛne yɛfrɛfoɔ akɔatwetwe nkɔmmɔ 0322498035 Akoma FM 87.9. 0322498037 Nembom no sɛ me ho ɛbɛyɛ fɛ sɛ yi a na yɛbɛpam atadeɛ de ahyɛ me kama na yɛ Josie fashion ɛna asiesie mi ɔwɔ bɔm so Kumase wɔne mitimi dɛ sport no ɛna edi nhwɛ ne mu ɛno nti wedding engagement ɛyɛ wɔ office baabi a wokɔ bia no ɛyɛ afrejo na wɔmpam atade mfama baabi a wɔ bia no wɔbɛpam ɛde abrɛw ɛwɔ 0243 433 465 yɛne ɔfrɛfrɛ di kan ni kɔmɔ hello Mana kusa. Mira Micho bebe. yɛgye so yɛnkɔ Ani kusa nyina. Wede wa woba waje nya Robert amekata fi kuchungransa. Mami awo me we mboli tuna original jelemla. Eya kana kwete biye be man. Mami. Biye be man oye aye wo bi ja bodu no. Bibia utumi jo bone mami amane. Mami we ya wale de utumi zewo. Me wa 2005 le say le bu cheli bia nti what na mejo. Eja wale de o peso no ba ni tra. Ya me wale mi wale. Asibo ka ni nya ni se. We oba ni twa ni se kan no. Wan ka pa ni ma mejo no we nya ma na bu se we de wale. What na mejo. Ejo mla no wa se e yan ka tamle na o sha no ba ni tra no mo hwe na nkola no. O mu di bibi na bibia nko ye mo mo obisia no me da. nyame ɔhyɛ papa hello yɛmo ha o we tino clothing achramade yo yami shira mu bibire wajuma mobile man amani akantana kakra be kwa ma be man ope bushna sem too much again ma sem Akoma FM 87.9. obana so enti obia mami awa dema na ma se ware no ono no mfa ni die ma no ne bezi dan watimi atra ware na se me de me wo ka kire oba ani ni kunu nyame ɔhyɛ papa hello hello yɛmo ha o Hello. me pacho yɛnkɔ di ne baabi afrɛfrɛ ni yɛnkɔ wan Hello. hello 0322498035 Akoma FM 0322498036 hello di ne baabi afrɛfrɛ Yeah. Me pacho me di Gloria me fresh free. Me di Gloria me fresh Accra. Gloria yɛnkɔ Man say na me tie wo pa. Me tie ni say o. Me mo pe report. Madam, we share bi a o. We share bi a me ni ba me bi wo ye. Hello. Oh, Eka. Hello. Gloria kasa mi tie wadaroma Me say me ni ba me bi ko wo ye ma me. Ọba ko report akwala ni wu ya nsa na me ho eto me akwala ni wu afiri mu ansa na makoma tete me eto me ye na mo pe report ma me wo hie bi oba mu nku edu ewu ni hello Hello. we di ne baabi afrɛfrɛ we dey no rabi e ka Akoma say to man FM up 87.9. ma me oba no utie na kwa de da bia ne bia bawa openani die ne bo ba na ne ma ne bawa dia wo mpe na ma ne ne die enti be ma no ba no mu nyame ensure rabi obasi yakola pano no God bless eba complete Dr. God bless frɛfrɛ wɔ sɛ diabetes kura na sɛ no mekuro enche
a doctor for di kra wa wo di abra no mi kro no ba won chebewu sanso na bia be ma no wo be ma no esra na wa yemre eye low sperm count na wo be ma na wu kwadwoto Dr. God bless ebe man kenyan abemu ate na asma mo so me bekọ wo so dodo ye be mu aduro be be ne fat no wani eye risi eye twa epilepsy atwo gonorrhea na mu zan ya de be amututi o anakaka wonamani sansa wo besi agi bre massage stroke Compo, hepatitis B, waba white, and I win infection of Kubenum, and you will buy your everyone some whoopeba, the number forms, whooper forms, however, and Yadia Tonkura, one more could have been Sabra, and ya God bless, God bless, God bless, God bless, God bless, Emma Compress, Yawaska, and Yana Presbyterian Church in edition anymore, and Kaida Suman, friends 0243 641 860 0243 641 860. Now, Dr. God bless Abajo. So, grow fine, Moja Dronin ye, grow fine. And what Peter Tati kwa uda when 9 was sayeti would win now. And what you would win Sampa, one Casawuko feature, what a yow. And what you did ye for sunny yen pedianimo. No, grow fine, Moja Dro, grow fine, Moja Dro, Yan Raya Swaguno, as you see the pedia mask cry your fat. When you can send us a show, Emma, when you're fair. Ya come Moja Dro, and what town says, dear. And in a grow fine, Moja Dro, one more any other what town. Kwalenak, Mr. Aba, Akoma FM 87.9. Apidan, pure leaf, Kamikani Abasho, BMO, Ubenya, grow fine with your drone be one on, no, I have fine, vast them, which ya generatobi. Digital about Kreneke, Yawa Kumase, I'm a come roundabout. Yaban Bank of Africa, Yanni grow fine Abba, from 0244 596532. 0244 596532. Rumor fertility and specialist hospital there. Oh, will be open ba. Mr. Obrabema Oba, we are born in the crab or Brabajoba. Sansona Yadia Kayen, no, we ba Ruma yet to trust yet the Kudaku, and my Yadia and what you know. As you have IPT Junction, your best fitting shop. Ferruma, I was 0204 227 858 0204 227 858. Now, Dr. Savior said every way. Dr. Savior said diabetes ulcer. We minimum a year now. You're done. I go to me now. When I'm yes, see here. When you see your receive, why am I one pem? Why am I? And now when you're frustration, we are about him. When I know one sa a year shaki. Say ya dear way. Open se few. The Savior foods. And as I ya dear way. Open so about one by any way. Nebia. And also many Savior foods. Adriani adro womu na adriani womu. But I said ya catching up Benya Savior foods. Ya perceive be better fra. Fresh 0577 201 495 0577 201 495. Hello. Yeah. Me do document on my processor in the Indian and up on Papa Maa Akos. I mean, share also picture of boom. I mean, share bigger phone now. Now, I mean, 2 million banner for no question, millions and all the kind of no. Maa Akos, million banner for what you say, who said it's nothing, no, what I'm penalty. The same to Okuno, then I was giving you that Pamano. Okuno, then I say, man, so then I say. No, man, no, can you call Bunya and up on a say. Okuri will be our friend or Bruno or Macomodino or in my woman at home. Nancy, my working man, dear dancer, a damn man in Fanin for that. Name will be an old one thing. Such a damn cat or new to me that go at the mouth. What now for the man and what spoken. Yankee dear, sending previous and Nippon or the cancer on the better to our year. On them and kind say would take that one thing or ban anyone can be getting to say, would take that one thing in the air, I don't know. I won't care who saw you about studying previous one more mummy and what to put about Africa home. And next studying previous and who are mamma from and after I did it how somehow no one to me and can't say who next would you be here and one more and my couldn't go on your judgment. Nyame on show ye pa. Hello. 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 Akoma FM 87.9. If I told big dude and brother could Maa Akos. Yeah, If I told Maa Akos, maybe I'm bad about it. Maa Akos, I just have the way a man is here in the party, and you went or back, fine, then men on one day, or show, come on, what they are, show money in that, come on. Then you have some wrong ones to them, man. Well, they won't speak to you, they won't see them on a crack, I say, you know, Friday. Oh, kafra. Hello.
And you know, Agent Avenue Ventures, your real estate agency, Papa. Yen ye to say ye to a Japadia sign to a Japadia, and to be so what that way Japadia dias as ho, who probiam and not to afraid. Samson also per die, and Sasia also by a well baby. Ye were finished house for 1 day, yet on ye Ubawa Ubatoria, Yaka Yokuno Kaka, and ye were complete house and so and only your tongue, and uncompleted ye yen senior ye. Dear Andrew say a basso, and the foundation stage, 87.9. Upe assassin, commercial answer for residential use. Nina no ebio assassin tam sapo. Anaka Caribbean will sit down or busi atamo. Nina no Agent Avenue Ventures. Ye benya bid your mount. Ye fee ye dan sase. Masum bianaso. So sabrobe. No libilibi. No labalaba broche fonwa. Mobata sase. Echiran kongo na wahine na asase ba kwotwa me nipa bedu adufuru penti me pacha woto asase wa Agent Avenue Ventures woto fia na woto dan we ho a wuni pro wonya blem enu nti bomodia na ne yeni nkomoi na edan no ofie no nsase no ho ye wobi Obuokrom Estate ade beba hodwo atasema so santase buadi mamponten duma na afadwenti aheman impobi dweso esiani mpoin ahenema kokoben pechi trade adankwa me ewo nyina bi ho usika no mo ano a kakra wo de beba ye baje na fe ye no wakonsese ye na Akoma FM 87.9 ni wotua wie afei wo so obeye japade ewura Agent Avenue Ventures ye wo Obuokrom Estate airline abase enye ni nkomo e wo 0551 21 91 93 0551 21 91 93. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Iniaba ofakwata ni masom awa santemanpon kofia se no tan coach. Yankwa. Iniaba wi ma me emoma baso na me kiaso no so atine ba pina ne brago na okumi staff yo mo kofia se. Iniaba e de me ka chimi ni aba ma ne se. Ensem yo oni ni yiri yake. Yiri se ensem we enwu awade. Se bi obi yiri se emofra wo mu ankola wo mu. Yete nkola wo na awade mu betitie. Ede na nkola no hwemu ana se wo mo na mo tu awie beye. Eti me nua be ma no ase ne na wade no wo ma na busia ko ni wura too much. Ana hu ni se bia be ma no so hu ni se oba ne go no so. Eni ti na wade na ye se egu no. Eti me se me nua be ma no o ka na Akoma to ya de o ki kan di enwu awade. Ena me nua ba no so wo na from papa ni na di se bia wo net ka kura ni 70. What the man against Maguno Titia so. It is 3 million abandon near the Masom from. They say, oh, Muka, in 1 hour, dear. In 1 hour, dear Yame on show. Hello. 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 Yeah, Alaska Star Enterprise, original wallpaper, Sedia, Ubeniano, Alaska, Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, Sweden, and 1 year the wallpaper sniffrabo. Say ye penti baby wo salon wo president wo king wo palace wo ministries wo DC office school recreation center papa no FM TV station studio one ye penti bio ye wallpapers ye use yo ye Alaska Star Enterprise one more original wallpapers no enwa and as I say April enkoto bi wo baby ye Alaska original wallpapers papa perfie anywho ya wa Mrs. Anache Plaza ya be Prudential Plaza Doom baku trokotoni na benya 0554 1148 78 0554 1148 78. Hello Maa Akos. Mira within the baby afraid ni anko Tupacho Lidiane Joel. I have on them 1 Baba Kupe. But number 2 I find when you some do Maa Akos. Mamin comments so. Na min tumi abe ma yeso se we yan gina so mfa anja awale so o sha be ma ka ta mu ne oba ka ta ni na gina mi ma mi papa mi ma mi se so because awale ni mo ewa so ko na do an su mi ya so o so hun to to ya gina brane so anya obi na kira wo na wuti na woni de ye ne de anye so that ente de ne me ka ti ni se abedu ko mo ta ni na ye ai kata kire nte ba kata kire oba na kata kire ai Damano, Tabayan Corano, a bit Marshall. Yame on shop, Papa, Global Driving Academy. Mama, Global Driving Academy, a driver for school. I at
a yɛtete adriverfoɔ na saa bere deɛ ɔmo wɔ bea a yɛtete nipa a ɛhɔ no environment no yɛ kama paa kyɛ sɛ woni atete bi a akonnwa wobɛtena so dan a wobɛtena mu air condition papa bɛbɔ ho syllabus a wɔn mo kyerɛ no DVL for syllabus ankasa na wɔn mo kyerɛ afei nso ahyɛnsode a ɛwɔ kwan mu aha nantwie wɔ ha aha bepɔ wɔ ha aha sharp curve wɔ ha ne nyinaa ɔno bɛkyerɛ wɔn wɔn nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛyɛ driver ni papa na wɔamfa kaa nkɔ pempem na ne nyinaa no wobɛtumi anya saa gyinabea no gyina na yɛ Global Driving Academy ɛhɔ na ɛsɛ sɛ wokorɔ S-line. Yet I need a cream and wine. Sunny a painting no. Fresh 0554 64 68 68 0554 64 68 68. Hello. Hello. We didn't baby a friend free. Yes, I'm taking a place. I guess so. Young quay. I'm taking a different kind of said, then the guy more bad for one Sudania and Canada and then the guy more bad what I and I touching him. Diamond is who are now. Just a good job, papa. Now, mammy, and that one, especially more said you said you. Omonoma for 10. Obama, never do never go marking some papa. So, a bit more for what I did. Don't say some mammy about them and on their side. No, ban of your mister. Said the aqua, well, no power of Bobema. The one who said them and we never be out. And I woke up to hang them for while after I know the answer of a family battle. And then I beg you, I'm not from back there, and so I'm going to know respect to them. Not that you're about them and to be a story, which I am a bomb, and they defeat you. Yame on shall we ye papa papa. Hello. Hello. Hello? Yeah, we didn't baby a friend. My wish. Yeah, pato. No one would And I'm a room, Beniabre, Miniaba. You are baby, that I cry your baby. Miniaba, and the young can cringe in any man, any mamma. Miniabano. Your friend say, wouldn't say, a mother bring no power, yeah. Almost one with the trim franco. Miniaba told me, sir. Not power, you need to trim franco. Anyway, so do the trim franco, do the power, yes, uncle. Or trim franco, baby, dear, my own the police come and one year. But I don't want you to hear, 37. Next to my baby, I better team. Master, I have any addresses. Aluminium enterprise for us now. Obviously, it's not a fair patrol. I will tell you, I'm going to because you know the and I say, patrol, the Ayan, what the Mio, minimum, yes, yeah, I have coons or Brazil as I when you move. What the Anyashu friend or when your friend American line. Near Fauntum. Ebiana wa how o mania o problem be na o pese akoma mu nsem etie for abedwafo wo de ba na wo de ebedan ye ne a ye wo askra ye ne mo no na ehwe animu askra ye ne mo no na ehwe animu ben ma sa de ne nua ben ma edi ne de ba ye wo so yo ba wo so sofo bi se de problem ni sitie bi abomode na efre na bra askra ye ne mo ene di hwe animu. For producers, I was 0246 824549, 0246 824549, 055 3672173, Akoma FM 87.9. Hello? Hello? Now we didn't baby free. President Kobo. Kobo, Yes, sir. Mommy, there is a Obama said any problem. Even somehow one is a problem. The problem is after them. If you them on them, to you. Yame and Sha Papa Pakobo. Yani and ya be may in comoy. Na ya share pom de will say, Musameka say, I'm a minute one say, Nina Effie and the Pastor Julius. Yabachu Como. Ma Agnes was Usuansa. Italy or the Abasa with tear and na Yaman so a sharp, the Chobia and I did boutique of Patase. Yamin show me now. You know about my pepe. The man and I pom to say, Yamina. And then Akoma FM 87.9. You made us immediate movie every at the about my FM so. And of course, says ye share a year we are say dear, not just a year do pa time ever center for Eddie Aban and Neyababe can was and I'm saying no Fabian Kunfeni pass said any pay charge I do any and you know, I therefore your best in say real near my son Kuma
dane da nyina emma nipa ho ento no efiri adebon fiti ase bepem ene no na dane da nyina ya ne ya ka so Onyankopɔn ya ade bia na wasan aya ade a ebetimi asan aso saa ade ni mu asan aboa entina mpani kura bu baby sɛ Onyankopɔn bɔ nifrani a na wabɔ ɛyɛ ne poma ɛde ama no ɛno nti abre bia ne sɛ wowɔ hɔ na sɛ soso bi tu anase yare bi ba nipadua no mu a ɛnka sɛ me de ma wie yɛ aba na mu no bisa anase tie asɛm a dane da nyinaa no yɛde ɛma wɔ na nso tu ho anamɔn ɛnam sɛ mpani sɛ wotɔn wɔ yare mpo a ɛna ya na wonya no aduru ne sɛ nti na meka for time heba mesha Akoma FM 87.9 sɛ duro we yɛdura aba ya ɛba yɛ no ɛdan so bua ekita nipa mu ɛnyɛ saa de anka nipa anka yɛ fa he ɛnam sɛ na akyiri di yare yɛ ma no musu a na kyɛ sɛ ɔde nipa ɛsene kɔnseɛ do nanso ne nyinaa mu no ɛnam adupa a yɛwɔ nti yɛtumi etu aseɛ ama na ne yɛsan yɛsi yɛda da ma hoɔden ɛsan ɛba nipadua no mu onuadɔfo ansana me no ɛbɛkasa no saa bere doctor atenase a wayɛ phone ne ready sɛ wɔtwɛ sɛ wobɛfrɛ no na ɔno watumi atwetwe nkɔmmɔ da bia na meka sɛ suma asɛm wo yi difference obi ne gyina abɔnten edi nkɔmmɔ bia na bibi ha bibi tete wa wofrɛ doctor saa bere yara ɔno nso no bɛtwetwe nkɔmmɔ na waboa ama deɛ ha wo deɛ kɔmu bia sɛ wo ma asɛm mu deɛ sɛ wo ma asɛm mu deɛ anampo sɛ yɛ honam ne mu deɛ no wofrɛ doctor na ne twetwe nkɔmmɔ a deɛ nya sɛ wobɛka wasɛm akyerɛ no obetumi aboa papaapa yɛ nama no 0244 417 669 Akoma FM 87.9 417 669 Ofre time heba center for Sabia Bejo Fesu nkyerɛmu na asɛmi sɛ bia nso yɛtumi de ama wo onuadɔfo a woteme nka ɛna awia yi yare ho ya ye papa hwɛ sɛ de awia yi sifa boi pa no kwasɛm sɛ wonam mu a otika mu kura na ho hyehyew otimi sɛ wote condition kura fili sɛ heat no ɛwɔ hɔ no mo pa nanso obi de sabia no kwasɛm sɛ de awɔ ate agu nipadua so no a no honam po kyɛkyɛkyɛ na no nyina ɛka bɔ so obisa na asɛm kura obebie na no akasa no na akwakwa yɛ den pa so atimi de ama no ne nyina yɛ tiri di yare dɛfo yi a ɛba nipadua so ɛmma nipa ho ntɔ no na da ne da nyinaa ɛde nipa kɔnseɛ do eku nipa pa ɛwɔ asase so no saa yare wei bi na ɔnɛmɛ no ɛka ho asɛm sɛ ɛnyɛ yare a wɔsa no kwasɛm sɛ nka nipa kora tena ase a etimi bɔ ne din ɛde ka asɛm de to yɛn ho so nanso obi wɔ ɛnam sɛ ɔno no onni edupa ɔbɛnom anaasɛ wontu anamɔ nkɔpɛ edupa no Akoma FM 87.9 yade ne atiri di yade enu anam nim sɛ ebekum onuadɔfoɔ deɛ wɔde wa no bɛka no wanhwɛ one day wani ba ho so na enu anso na wanya ɛnam sɛ yɛse nka bɔne ɛmfa ma wo ho na ɛna de bia mpɛ sɛ wo hye wo nkran sɛ deɛ tie biara no sɛ deɛ yare tie biara no wonya time ɛba misha na sɛ wono nom a ɔwɔ sɛ yare ne timi firi ɔnom na ahoɔden ne nkwa ɛsan ba nipadua no bio onuadɔfoɔ de bia na meka sɛ da ne da me wɔne yɛ wɔne ana ɛnyɛ pɛ ɛnam sɛ de bia meka sɛ sɛ wo nso obi num adura ayɛ no abisa nipa no sɛ na deɛ ntina wo deɛ da ne da nyinaa no ɔkɔn dɛ sɛ ɔbɛnum aduro ɛwɔ deɛ nipa ne nya ɛne deɛ nipa no ehu ɛno ntina da ne da nyinaa ma ne timi yɛ den ɛnum aduro yɛsi obi nyɛ ne bibi kwa obi ne bibi no na ɛwɔ asekyerɛ de bia meka sɛ de amanfoɔ di time ho adanse de kyerɛ amanfoɔ no na ɛyɛ n'adwuma pa a ɛyɛ ɛde ma yɛ ntira ɛno ntina na meka kyerɛ sɛ obi biara wa asase so anokwa asɛm sɛ tiri di yare ama wo wate agu so wojo ho enti wo yɔn hwe ya enye ye no bomɔden aso obenya adura yɛfrɛ no time time Akoma FM 87.9 ɔsi yɛde brato yadeɛ ne so na adeɛ me dɛ ne sɛ yadeɛ ne sɛ dia koduru ne sɛ dia ne pɛmpɛso teɛ no abra bɛnom time ɛba mesha no afei 50 manum wɔnom ɛkɔ no obonsena fifira hyɛ ase ɛtew afei obonsena wo ankasa wo sɛ nnwuma bi asesa wo nipadua nom afei mpo wanum krampo na anto ɛna wontimi nidi a amu abonsɛ wopɛ bibi adi na afei na wahyɛ ase sɛ wo dwonso de bia meka sense anka bɛyɛ anka nipa timi didi ye na num nsuo na timi dwonso ntɛntɛm ɛnam sɛ wɔ na so timi dwonso ye kura na yare dodoɔ na ɛna firi nipadua nom ɛkɔ nanso ɛnam sɛ ne ye ni ye hu adagye obi kura sɔre firi kɛtɛ so ɔsɔre ɔhwɛ ne time no kura bi ti no wadwuma mu enti mpo sɛ de obi obɛgyina kura mpo adware ye ne sɛ de ɔbɛhyɛ na ataadeɛ no emre ni so a ɛde ma no nte bɛyɛ den no wasanya adagye mpo sɛ wɔnom aduro na sɛ de yɛayɛ time na ɛba mesha no onuadɔfo betimi de bi ahyɛ ɔbaage mu obetimi atɔ bi asi uka mu ayɛ wɔ adwuma mu sɛ de abɛyɛ akɔdu adwuma mu mpo na yare bi ma no hom no so a Akoma FM 87.9 ɛnam sɛ na yare dɛfo no ɛba yɛ nkra ɛno nti wɔ hɔ no abɔ nsɛm pofim na yare ɛtetew na ɛtaataw enipa bebree wɔ asase so anokwasɛm sɛ yare di omunya akyɛ ama ɛnɛnɛnɛ no maka dɛm mu bebree na nso ɛkɔ nsɛ do agya mmɔfra ɛne abusua hɔ no yaya ɛnam yare dɛfo yi nanso ɛnam mekanfo adura
your friend no time herbal mixture e de amount onuadofo so onu num bia me se yare ahodo bebre na ewo wono ma time herbal mixture etimi tu ase na ya na emrenti e betena hanom a yentimi emubo ni nyina so nanso yesi gidi yenti ne kunso nkronsu a ne ehwa ahwe bomodi aso obekọ drugstore ni pharmacy herbal shop na chemical shop biara baabi yetu aduro tunduro ton bia no obekọ akwaje time eba misha ibi na nso watimi abenonom na wankasa na obedi adanse papa ana wasan da nyame asese oman wo hia adura ye frɛ no time herbal misha obi wo no kokata so oso ntimi na ono de ni ahotutuo ni ahoya papa ena edi ninya ene de ya meka so Akoma FM 87.9. sorry anya adwuma sadia no hunam dua nyina ye ne ya no hunam tutu no anokwasem se buru adwen ne ntiase so obi kro ho ane de netimi ansadia sadia odagam ase ne hunam hyehye na ase asoja ade agu ne hunam na ne hunam nyina edwa no obi kro ho no eba sa na sabi wa hwe kra nipa no bonso nam kra no wakasakasa onuadofo a wotemenka bomodin so obenya adura ye fe no time heba misha na abra no msa aduro we yesiesie nipadua no na emo so ha woni nyina afi nipadua no so ehunam duam na hyehye wo hunam duam na ya na ewo ho no ase de wodagam hu de nipadua no eye no onuadofo abra benom time heba misha no me se ebetimi abo papa amwatimi agina wo na so enu nti fre Dr. Sabiara enu Dr. Jimmy Twitwen komo e wo 0244 417 669 0244 417 669 Ofre Dr. Akoma FM 87.9. Se oyo oba na se enne no unim se wafichikro mu hawo okwa afichikro na se obre pa ansa na watimi ade wo ho a enne no mekanfo adura ye fe no time ye ba misha e de amawo obi kro ho no mo se be boso me ba akunye ekomienu no miansa nie sabi o mihunu sabi ayamogya ni mu da nanso no wo ho no manaye ne se sabi bia wa fa afuro obi kro ho no otimi kwaya sabia afi doctor be ye ne test be ye check up bibia be wie no doctor si da bi da unyi se ekrampo da na mmom no eye 3D muawa na aba amogya aya malaria parasite na aba oni padua mu enu nti na akọfa saa de no e de aba e de bia meka se 3D ba oni padua mu ahụ etimi ma mogya so krampo eti na mogya no so eti na se oyo oba a omogya kura ni nipadua no mu ye be den ana watimi krampo sabi abunsa eje e ba sa na akwakwa ye den e de amawo enti oba bi wakosa nso hwenum anasa bia be boso me ba ku yenu ntam ntimi mu nsa no bomodin asa obepe adura ye frɛ no time heba misha Akoma FM 87.9. ya na si de firi wonom e de amawo na afei asan aboa na mogya na entimi emba de aka wo nipadua no mu no ni nyina nso atimi aba abɛsen ama afei wo nso atimi atɔ no ba bi wo ma ya na sabi bia na wonim anase sabi obi nka nkyerɛ ne sɛ so yo ba na sɛ sabi usi o mamba wa brem na sɛ wadu bia utimi bu nsa na sɛ won sabuo no entimi ma papa na sɛ bi okra ejaya e wo sunsun aso da achi e de mawo ɛno na wobɛhwɛ na oba bi ansa na ne de no ebe firi de so akona sabio na yakwa kwa no operation ansa na saa de no yakwa kwa so ha no e de afiri onom empu wan hwe yebetimi atwa wawo wan hwe na na okoso obi ba na sɛ sabia na no so wantimi anwo bi ɛna mutimi a wontimi ntima bia wan hwe ase de betimi atwa abɔwo no ɛne asama yɛbɛka akyerɛ wo no onuadofo obi bɛka akyerɛ sɛ ɛsɛ wani sɛ yɛbɛka akyerɛ wo ne sɛnti na ɛna wo hɔ a ɛso otimi no maduro na etimi boa siesie nipadua no ɛnam sɛ saa kyima ne saa no ma wo nyina no ɛne yɛni ani a yɛdi yɛnsu a yɛnom Akoma FM 87.9. ebetimi kura ma saa de no wanya nsunsuaso ɛwɔ sɛ bi afichi kurom ɛno nti wo hɔ no ma no wano maduro yɛ betimi awure fi agya fi nipadua mu na ɔba asan aboa ma mogya na yɛ kama amo asan atimi abu nsa ɛyɛ time heba mixture ɛna wo yɛ ɔba a ɔnom bie ebia na ɔde ne yɛ ni daneɛ no kwasem sɛ wo kwa afichi kurom a mɛse wo betimi abu nkama fa so saa na wo twa agyaadwo saa na afei na sɛbe adeɛ krampo atimi akyi nanso so nya time heba mixture na sɛ ɔdo nom a mɛse ebetimi aboa papa ɛbɛsesa nneɛma ɛbɛsiesie nneɛma ama ɔba bɛma wo nipadua no kora nso ayɛ fɛ ɛnam sɛ ɔba sɛ wo hɔ na wotimi didi yie na mogya nso timi furo yie na sɛbe wo nipadua no akɔ no ahoɔden timi bɛma wonam wɔ ankasa na wotimi sɛ sɛbe nneɛma kɔ yie ɛde ma papa na wobetimi anya saa nneɛma wɔ nyina ama na aboa wo de a nisro no maduro ɛyɛ time heba mixture ɛno bi na wo hia sɛ ɔbɛnom na atimi aboa wo asiesie wo papa misro wo yɛ abofo atimi ɛnɛ mofra na aba na no Akoma FM 87.9. ɛne agro mudi ni bebrebe nnuane omudi ɛne sɛbe ntɔfe ne ade omudi ni nyinaa no etimi di yare akora de brɛ akwala no ati di yare de no hugim sɛ sie ya na nkora na de ɔmo kɔnsia do na nhwehwɛmu kora ma ɛte ase afi mu sɛ
yɛhwɛ yare eku nipa dodoɔ paa na etiri di yare nso ka ho na ade ehu paa ne sɛ yi mmofra ɛne mpani ɛne sɛ benkokora kora de si nkyɛn a wɔn mu eku wɔn kɛseɛ paa nso ɛyɛ mmofra na saa adeɛ wei ne yɛ anam etɔ na mbisa sɛ wo ba no kora mpo sɛ ɔyare no wanka nkyerɛ wo a ɛbɛyɛ de na wo maame no kora watumi ehu sɛ abofra yi yare esei na ɛha no watumi ama na aduro nanso de bia meka sɛ wo ahobanbɔ anaasɛ wo akyitaafoɔ bi a ɛyɛ no wankasa ɔnam kora mpo a wo nsuro enti awofoɔ no sɛ wo ma no adi mfe 12 ɛkɔ a mɛsrɛ sɛ mobɛtɔ time ɛba mixture ɛde ama nkwara no ma nonom okɔ sukuu anɔpa no anka ma no 3 a ɔba fie anwummerɛ a na nka ma no 3 dada nyina bɔsi no abɔfra no ho sɛ dendenden na afei na dada nyina ahoɔden ɛkɔ so ɛde ma wɔ mu wei na mesrɛ Akoma FM 87.9 wɔ manam sɛ nkwara atiri di yare eku mu asase yi so no ɛbura adwen ɛne ntiaseɛ so saa nso na woyɛ obi wɔ hɔ a nokwasɛm sɛ wodi wɔ wo ntimi ɛnidi aduane besi w'anim a sɛdeɛ obi kura atwa mu otimi fa wia n'ani de hwɛ w'aduane mu paa nam sɛ wɔnam dan n'akyi kura na ɔte mpampan no nanso wɔbɛtwa mu na ɔhwɛ wɔ no asɛ wote hɔ no asɛ sɛ yaba bɛka asɛm yɛaya de akyerɛ wo w'anim kura mpo nya fɛ w'aduane na wosi mu no ɛnam sɛ w'anum nya wo dɛ onipaduane wote hɔ asɛ wayɛ moso wayɛ basaa wohu deɛ onipaduane yɛ wo aduane to w'anim anasɛ aduane pampan kura fa wo so a na ɔbɔ kura mpo ɛfono ɛnutama sɛ no ntɔkwa kura yɛ abɛfie ɛnam sɛ maa ne brɛ papaapa yie ɔyɛ aduane baako mmienu na afei adwuma ba na sɛ wondi a afei bosi no de ani to ɛhwɛ wo saa ɛtɔ so mmiɛnsa no wanhwɛ yi a sɛdeɛ obɛsi fa kora bisa ho asɛm no ɛbɛtumi kora de ntɔkwa aba ɛno nti mesrɛ woyɛ bɛrima no w'anum nya wo dɛ anaasɛ woyɛ ɔbaa mpo no w'anum nya wo dɛ wontumi ɛnnidi na apɛ sɛ wotumi didi yɛ na nneɔma tumi kɔ nkan de ma wo na ɛboa ma w'ahoɔden sɛ Akoma FM 87.9 nti sɛ wɔn na so ntumi di a mesrɛ try so obetumi adidi sɛdeɛ ɛbɛyɛ ahoɔden ma paa ebetumi aba nipadua no mu ɛyɛ time ɛba mixture ana wonya bi na sɛ wɔnom a ebetumi aboa papaapa ɛsiesie ma nneɛma so atumi akɔ nkan de ma wo mesrɛ woyɛ obi a mesrɛ nsuo tutɔ kakra na sɛ wɔwo ba na wontumi kura wo sɛ na wo na ase ataatai woti wɔ kotodwom so kotodwom yoyow afei wogye wo ho ana ɛngye obi wɔ hɔ no wɔ nam kakra kura mpo na ne nan alɔko ɔse mazi pu akyeme ananse akyeme saa ananse nso yɛhu sɛ wahyɛ police atadeɛ da ananse soja atadeɛ da na ɛnam ntini na emu asisi na mogya ntimi ne afurisa ne yɛ nti ɛma no kɔfa sɛ haw no ɛde ba nanso ɛnɛ sɛ ɔte me nka na wonya aduru a yɛfrɛ no time ɛba mixture na sɛ onunum bi na sɛ biebie ntininim ama ntininim timi da hɔ na afei mogya ntini wurawura ntininim ɛkɔ nipadua na kɔ aba bia anokwasɛm sɛ ɛno na ɛma nkwa no ɛne ahoɔden ba nipadua nim enti bɔ mmɔden a sɛ obɛnya aduru a yɛfrɛ no time Akoma FM 87.9 ɛnam sɛ mpanyin sɛ ɛyɛ kasa tenti hɔ ɛntɔpɔnkɔ ɛno nti ɛna no mensa wo brɛ pii na ma memfa doctor na ma no ɛma wo frɛ no na ɛno ne ntwetwe nkɔmmɔ na nkɔmmɔ no montoa so ɛwɔ hɔnom saa bere yara na ma no ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 Ofenya yabaje ofasu anawie nyame ensha papa me nua be my time herbal mixture TIM yi ye de brato yade no sekopa binom na entutu yade malaria ne yade aka yi nyina efri ho emfama yes sorry so na fe Quantum Pond Drive Tony Best waje adwa na wode Quantum Pond Drive aba wa akwemu bomode anetie na eso edekeke etina yebesia yade mase ama monitia ambeshi Yediaba. Ediana diaba o ha twisi a o mi aso. Eye Kema Company Limited. Omo only cereal mix na. Omo diaba no enwo da run am ebo no. Tie ye popo. Eye Kema say. Na wonim. Ubetimi edi wa dance ya agese bi ka wo ketre maso. Obi etimi di bi only cereal mix. E de ye pa. When the ka say pintin bi ada no ye. O di dia je aduane enu no. Eti say Oliver cereal mix. Oliver cereal mix. Egufu ahuduo bebre. Ye wo Oliver Tom Brown. Oliver Wayne mix. Oliver Millet mix. Oliver Special mix. And na Oliver mix. Minim se ebusiano. Obi benya di opewo. Oni pa ho ban ye free stroke ya re na ho cancer na fi diabetes. Enti ebusiani nyina ehia Oliver cereal mix. Akola di enidi akofre abrewa su be di so ati ase. Ane se wo ko ado enuti se wo pe Oliver cereal mix bi etwa ton ho a 0507 169417